Heyva sora Kurdistanê di sala 1993 de li Almanya li bajarê Bohemê hatiye damezrandin. Ji we rojê heta niha li tevayê Almanyayê bi tenê yek saziya alîkariyê ya Kurdistanê yê ku bi 109 xebatkaran xebat meşandiye. Sal bi sal mezintir bûye. Ji bo mirovên mêyên hewcedar bûye hêvîdar. Dibin her şard û mercan de ji bo alîkariyê bike hewl daye. û bi rêya broşûr û DVD ve hemû xebatên xwe pêşkêşî gelê me û welatparêza dike. Heyva sora Kurdistanê bi tevayê xebatkirina li ser bingeha bihişyarî û zelalî ji xwe re prensîp dibîne. Bi berpirsyariyek xurt tev digere. Ji bo ku alîkariya hatiye berhevkirin bigihîne cihê hewcedar, ji bo pirsgirêkên mirovên mêyên mexdûr were çareserkirin, ev pîvana ku her aliyê civarkê beşdarî vê xizmetê bike pir girîng e. Armanca avabûna heyva sora Kurdistanê di destpêkê de gelek Kurd û dûvre li hemû cîhanê li goreya hewcedariyê yek, heremên lêşer heye û yên dibin bandora şer de ye. Du, li heremên Afatê. Sê, li welat û heremên hêjarî lê heye, xebatên xwe di çarçova prensîp û hêjayên gerdûnî de didin meşandin. Prensîbên mêyên xebatê. Yek, bibe pir di nava hewcedarên alîkariyê û xêrxwazên alîkariyê de. Du, bê cudakarî alîkariyê bike. Sê, ji bo em bigihên armancên xwe dibe em xwedî têgîna jêhatîbûyîna bi hevalbendî bin. Çar, karê ku ket ser milê me em hildin û pêşengtiyê jê re bikin. Pênc, di têkiliyên xwe de em hewl bidin ku nebin asteng, bibin destek. Şeş, em heta dawiyê şopdarên alîkariyê ku em dikin bin. Heft, em di karê xwe de hevgirtina bi dil ji xwe re bikin bingeh. Heşt, em ji bo pîvanên xwe ne bi heviya tiştekî ne. Neh, em xwedî pîvanên wisa bingehînin ku em hemû xebata xwe li ser projeyan dimeşînin. Dem baş Kurdistan, dem baş Kurdistaniyên hêja. Dem baş her Kurdekî li her aliyê cîhanê li me temaşe dike. Wekî ku me gotibû, di duhê mehayêkan yanî îro saet 19 bi çaxê Ewropa, saet 21 bi çaxê Kurdistanê bi bejdarbûna gelek hunermend û kesatiyên hêjayên Kurd, em bernamekê pêşkêş dikin. Ev bername ji bo komkirina alîkariyan, ji bo cihazên nefesê, cihazên ku nexweşên korona ji mirinê xilas dikin, ji bo Rojavayê Kurdistanê. Ji bo yekî ji berî her tiştê ez dixwazim vê ji bînim ziman bi mixabinî ve du endamekî saziya hêva sora Kurdistanê ku 27 sal temenê xwe, emrê xwe di xizmeta Kurdistanê da, di xizmeta her Kurdekî hewcedar emrê xwe borand. 27 sal xizmetekî bê hempa kir. Apê Musa mixabin du bi esera nexweşiya koronayê çû ser dilivaniya. Li vê derê da diriya vê bernamê li ser navê dîsa hêva sora Kurdistanê em sersaxiyê ji malbata Hevalê Musa dixwazin, ji tev Kurdistanê re em sersaxî dixwazin, ji hemû Kurdekê ku bi bihîstina wexera Apê Musa xemgîn bû, bi rastî em sersaxî dixwazin. Serê gelê Kurdistanê sax be. Belê hevalên hêja wekî me gotibû bername ji bo komkirina alîkariyan e, alîkarî jî di rêya hêva sora Kurdistanê da wê bêhişandin ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo kirîna cihazên nefesê. Ji bo yekî jî ez bawerim erkekî exlaqî însanî û kurdewariyê jî. Ku em hemû her yek pêka şiyanên xwe bejdar bin. Li ser ekranê hûn dibînin li nivîsa ku derbas dibe ew hesabên hêva sora Kurdistanê kesê ku bixwazin bejdar bin di vê alîkariyê da dikarin di rêya hêva sora Kurdistanê da alîkariyê xwe di rêya van hejmara bişînin û alîkariyê xwe bişînin ji bo gel. Belê em bername xwe dest pê dikin, destpêkê ji Rojavayê Kurdistanê Dr. Ciwan em tînin wekî
berpsiye heyva Sura Kurdistan li Rojava Kurdistanê her wiha hunermendê Kurd, hunermendê hêja Ozan Diyar Dêrsim em her duka em ê davetî ser ekranê bikin. Em ji doktor dest pê bikin. Doktor ciwan û xêr hatin. Doktor ciwan dengê xwe li cem xwe vekî ez barum dengê te kerim ke. Belê. Hevalê doktor dengê te tune sivîdarim tu dengê xwe çêkî. Dengê te nîne. Heta tu dengê xwe çêkî em biçin gel hunermend Diyar Dêrsim. Mamosta hûn xêr hatin. Merhaba, nav xêre da ve. Sivîdarim hûn baş bin, tendurustiya we baş be. Baş, spas dikin, îdare dike. Girêkekî wê tenduristî hebû lê înşallah ne tiştekî cidî ye. Ne. Baş e. Mamosta can wekî we jî dît ev bername ji bo komkirina alîkariye em peyamê we guhdar bikin. Spas berî her tiştî ez jî temaşevanan bi hurmetekî mezin silav dikim. Serî da wek we jî anî ziman Apê Musa xebatkarê heyva sor welatparêzekî hêja bêtirî 30 salê min nas dikir. Li bajarê Bonê jiyana xwe dest da do. Em ber kedawî ber rawana wî pak rastî jî em bejna xwe ditewînin. İnsanekî hatanî dawî welatparêz her tim li ku derê şayîyek dawetek bibûna standê heyva sor hevalê Musa Apê Musa li wir bû. Rastî em pê gelekî êşiyan cîwî bihuşt be kesên weka Apê Musa hevalê Musa û kesên ki xizmetê doza Kurdistanê dikin xebatê ji bo welatê xwe ji bo gelê xwe dikin meriv ji bo layîqê wan bibe şopa wan da ew ala kedê ala berxwedanê ki vana dû xehiştin giring e herkes çitê ser milê wî em van alana li erdê neylin her xebatek divê berdewam be xebatê Apê Musa jî rastî xebatekî pîroz bû tim xebatê heyva sor dikir em dizanin heyva sor li Kurdistanê li welatê me şer e li her derê malbat xira dibin malbat zarok sêwî dimînin bav dimirin dayîk dimirin yani destê xwe alîkarî dirêj her derê dike ez li Kurdistanê li Başûr Rojava li Bakur em gelekî fırsat çêbû geriyan rastî dema ku em diçûn gundekî an bajarekî her ciyekî dema ku digotin heyva sor alîkarî me dike rastî jî ez yani histê min pir cude dibû yani ew kedê ku kesên weka Apê Musa ke dida li gundekî Rojava an li gundekî Başûr lê Bakur kesên ku pêdiviyê xwe ne îhtiyacê xwe ne destê xwe digihîştin wir em pê gelekî serbilind dibûn giring e xebata me xebata heyva sor xebatekî giring e niha vê dema pandemî da em dibînin kesên ku dewletên xwe ne kesên ku îmkanê xwe ne derfetê xwe ne ve welatên kapîtalîst û disa welatên herêmê herkes li hev xwedî derdikeve vê demê de vê dema pandemî de hindikî ew weka em bêjin demekê wisa jî derket civak millet însan sîstem giring e li hev xwedî derkevin li Kurdistanê jî em dizanin Rojavayê Kurdistanê her ro dibin xeteriya metirsiya şer da yani her ro balafirên dewleta Tirk a faşîst û her wa provokasyonên hundir çeteyên Daişê herkes êriş etîne ser wan mecbûrin xwe biparêzin li kolanan bin li em bêjin ciyê çeperan bin lema jî belkî tim demekî awartel li Rojava Kurdistanê hebû belkî hindik welat dema ku naxwazin derkevin kolana dikanin derî xana bigirin ama Rojava taybetî tiştekî din heye lewma jî gelê me Rojava destpêkê de gelekî baş xwe parastin lê mixabin dûra nexweşî li wir jî derketin lê weke her derê weke her tiştî ême xwedî me em bixwane gelê me bixwaye
ev kesên ku derfetê xwe îmkanê xwe li em bên diaspora li Ewropa heye em giringe destê xwe alîkarî dirêj bikin em gelê xwe muhtacê xelkê nekin muhtacê dijminên gelê xwe nekin em bi destê xwe bi îmkanên xwe divê em bêjin birînê xwe ne em derman bikin îhtiyacê xwe ne pêk bînin lewma jî li dervayê welat rastî banga min ew e her kesên ku îmkanê xwe hene derfetê xwe hene bila alîkarî heyva sor bikin em vê kampanya ku makînên bêhnê ên nefesê em ê ji bo nexweşiyên koronayê li Kurdistana Rojava em ê bişînin ê bibe xêrekî mezin ê bibe xebatekî mezin berku Rojava gelê me Rojava rastî jî di şexsiyata şoreşa Rojava da rûmeta me rûmeta însaniyetê diparêzin ev pandemiyê ku dünya qelan dünya teslîm girt em neyêlin gelê me Rojava jî teslîmê vê nexweşî bibe kesên ku nexweşî ketine jî em bi van makînan bi vê alîkarî em ê bibin nefes bibin bên ji bo wan nexweşana ez vîna banga min ev e rastî jî bila her kes gorî derfetê xwe kerema xwe alîkarî vê kampanya heyva sor bikin ku em gelê xwe rastî jî muhtacê kesê nekin spas dikim silav û rêz Spas mamosta can bibîne ez werim gel te gotinekî dê ez bikim lê hevalê doktor eger tu dengê min dibihîzî hevalê doktor mixabin dengê te ne eger tu wê hîtfona xwe derêxî baştir dibe yanî dengê te nîne hevalê doktor ciwan mixabin deng tune hevalê doktor tu wê pirzgirêkî çareserkî baş e em ê di nava bernamê dîsa werin gel te mamosta can bibûre pirsa min li vir berpisyarê ku berpisyaretiya dikeve ser milê hunermendên Kurd bi taybetî li Ewropa tu çawa dibînî mesela çi erkek dikeve ser milê hunermenda ji bo wê bangewaziyê di nava civaka Kurdî de ya ji bo vê hunermend jî bila rastî têkevin nava liv û xebatekê lê karê hunermendan tiştekî dine yani ez tim karê hunermenda di vê şoreşê de berku şoreşa me şoreşekî profesyonel yani tevgêrbûn sazîbûn hevbeşkirin dabeşkirina xebatê her kesek karekî wê heye em bêjin xebatkarên heyva sor cuda xebatê xwe hene ê tevgêrkirina gel yani ê hunermendan jî karekî wan heye gerek ez stranê şoreşê bêjin em bêjin kar û hunerê bikin ewa jî parçekî em bêjin eniyekî herî giring ê şoreşa me ez wisa dibînim karê hunermendan ew e lê ji bo vê kampanya jî her hunermendek dikare dengê xwe ji her kesî bêtir zû bigişîne her kesî belkî tekilî xwe privat ê şexsî takekesî hebin dikanî wana bikarbînin rastî jî hunermend jî eger bixwazin dikarin ji her kesî bêtir tev li vê kampanya bibin alîkarî vê kampanya bikin Baş mamosta diyar gelek spas ji bo peyama te beriya bername ji me xeber dabû ji bo reşa te tenduristiyê em naxwaze te aciz bikin spas nana yani rewşa min ez yani roja duşemî tiştekî piçûk heye lê ji berî wî min îlacekî kortîzon ez digirim problem tune yani tiştekî ciddî bila kes şaş fêm neke yani hani divê dema koronayê de millet nebe ne korona me yani qirka min de tiştekî piçûk heye ewa îlaç roja duşemî doktor yani tiştekî ne ciddiye ne problemekî piçûk heba mamosta can baş hemî temaşavan ve silav rêz silav hirmet serçavê min bersera dem baş belê spas ji bo hozan diyar dersim hevalên car ji kerema xwe yanî parvekirina bernamê ew bi xwe jî alîkariyeke bi rastî ji bo komkirina wê
آلیکاریه جبوی که کرم خواهم برنامه ما پارو بکن جبو کو زیادتر کردستانیین مل هر در جهان نوی برنامه ببینن از هرم گل دکتر جوان اسویدارم کو دنگ بزگری کی نه به جبو کو براستی گرینگ ام پیام روجاوای کردستان جگودار بکن دم باش حواله دکتر دم باش شب باش گل کی بخیره گلک سپاس باش بو بزگری چاره سر بو هیویدارم هونجی باش بن باشن سپاس گلکی بفاس باشن سرچه من حواله دکتر جوانها از بارم تو لقامش لو بمرای روشا وی نخوشی هندکی یعنی جمعه بس چوه نها روش لو داره بله دسپی که شواش تره وش همو تماشاوان آره وش همو کسین گریدای وی پروگرام هانی راستی بدل کی کلدار و غمگین نوچا بارکرنا آپی موسام بهیست ام پر لبركتن ومخابن يعني زوجنا مباركر راستي هر كسي بريندار هر كسي محتاج هر كسي فقير هر كسي خزان بحاجتها ابي مصابو وازباورم تجاري روجاوا ويجبير نك تشتي ابي مساج بوي كريه ام سرساغيه جويره وجمال باتا ويره وج همو كردستان ياردو خازن وق ناما هيفا سوري كردي جهاد نامهات وآدوا أم سرساغي درباس بيج ما مستديار جيت خوازن ما نبي يستبوك حبكي حيل السز وقت الجمع جزير كيد بيجن درباس بيب إن شاء الله سياجي براستي هاي فاسوري كردي وق ومزانن يعني دسبيكا في شورشا روجافات بشدار بو يعني والقور طاقتي ما القور إمكاناتي ما نتني الجبهة شرم بريندار بون حامده بون يعني تاني ناف كامباتا كسن مي بعربين بينازح كسن مي بنابر بونه ام نافان بشدار بون يعني وانا جي الجمع ما هيكي دنيا صار الجزيرة الروجافات تفايي يعني انا كسن هفالي مهنة يعني بلكي جينا قلكي دور آمدن جبو بريندارك جبو نخوشك جبو اليكاريك بي ملتير يعني درباري في روشا كورونا اج شوق بشر جهاني تيدي امجي بشك جهانين لجمجي بلا بو وبراستي هيفا صور سكني طبعا جقرتيا قال لك منظمات دولية آلي كاربون مرجي هيفا صوري كردستاني بو سباسي مزنجي ام جوار دشينن ام بشك جيهانين الجمجي بلا بو ملتي ما بيشا وقال لك ملت جيانا خوشي دستان يعني اما بريد سيرو جاما مستيمي مزن هون المندق بهاجران محمد علي شاكر في روشي جيانا خوش دستا يعني بري حفتيكي سرساغيج مالباتا ويجي تخوازن ام بشك جيهاني تصاورة فانا الفرجي بلا بوي تشتي ما كرني هناك خستخانه ما آمده كرني جبونا خوشي ما هناك جي مشفى كوفيد الباجاري حسكي هناك جي مشفى مي ديركي هناك جي مشفى مي طبقانه مشفى مي رقانه يعني ام الي كاريت دنفا مشفى باري روشا كورونا ده مخابن ام تشتي ام دخوازن ملتي ما بيشكي علي كارب بمر يعني فما وقت زانت تندرسي تاني تيرا في ملتيناك اف بلا بوي يعني في مش ملتي ما علي كارب بمر يعني مثلا ما جهازي مي بهم فداني اي اجهزه تنفس ماشيني نفس الجمع كيمن وبيشتياما بربي هي جبو ملتي ما يعني فانا مثلا الجمع تقريبا جاي بينجي جهاز الجمع هنا الروجافاي كردستاني سين حوجتي ما بيهن جبر ملت بيت كذا وأف تشتنقر بريا خسر دك مثلا قد أخكرنا شون وهاتني بشكي بي فيروس بوش دبيد الطفزة بس ديسي قرد بيها يكجارة دس بيدك قرد بيها جبر بيناجي ما تخست آلي كاريا ما جايفا صوري كردستاني با كاريبا آلي كاري مر بكرايا وكسم كردستاني هيك أنا بجدار نسرفي بروغرام يجي جارك دجي أم وقت بي أم سرساغية جوارد خواز جو آبي موسى وبهيفين بردوميا في كاريبه جبر بالفعل كاركي بيويسته وبيويستيا مجي بيهي راستم گلک سپاس دکتر جوان جر روجاوای کردستانی لباجار قامش لول سرما و هیوا سورا کردستانی تو بمراوی سپاسو رز حرمت و دریات السلاو جبو حمو گلی مال روجاوای کردستانی سپاس سرچا قلکی بخير يا صاحب شباب من خوش قلکی بخير شباب سرچا سرسرا بله دیساج براستی سری گلی کور صاحبه وغيرها كساتين وكي آبي موسى زربك مزنة دجواقا كردي دا بتايبت جبوي كسن حوجدار جبوي كي سري قلي كرساق با ام هيفيدانك وام حمو بهفرا
کسی که براستی دلی وان جان دکه جبوی حوجدارن لکردستان ریک و شوپا حوالی نمر موسا بشوپینه و بردامی بتن باشه امی نها جروجلات کردستانی لباجار السنه امی هنرمنده که بینن سر اکرانی هروها هنرمنده که دنین دفجنج کردن مین بختیارینه و دوی داره ده امی خوباویشن مراشه اما آنها هر دوکا دواتی سر برنامه خودکن شیدا قوامی هروها رضا سامانی دیگل هنرمند می کرد مراشه سرحد مدو علی جان بطلی خوین خوشک و زیرین ام دست بی که ام هرن گل مامسا سرحد ام دبیجن و خیراتن مامسا سرحد دنگی و نینه کرم خواه بله نه دنگی متی حوالی آمید نه دنگی دتی تو خیرات خیر التوا باشان خوش از بیجم گلک سپاس هندوزانın برنامه ایوار باش علی جان تو جی خیراتی ناف خیره ده به سپاس دیتون آتشی جبوی مجیه جیه که خوشیه گلک سپاس ویچه بون بمرابونه صابین ام خیراتنا میوان خیدی بکن اینجا جبوی پیام ازوه گلم گلوه بله کرم شیده گم بخیر بین دنگ تان کراوه نیه استا توان قصب استا باشه زور سپاس بو ایوه کاغرزا شواز ملا کردی بختیاریه بلام کردیکی زور باش نیه و منواه هستکم بویا به زمانی فارسی اما پیامه که وره گرینو بو تماشاوانان ایویزما رضا جان خوش اومدی سپاس از دعوت شما برای برنامه قربان شما خوشحالیم که یک کرد بختیاری با پنجه های طلایی خودش امشب با ما در این برنامه وجود داره خیلی خوشحالیم خوش اومدید سپاس از شما که میدونید این برنامه به خاطر کمک برای کردهای روژاوا و دستگاه های نفس برای مریضای کرونا به عنوان یک هنرمند که در اروپا زندگی میکنید میخوایم پیام شما رو گوش کنید بفرمایید بعد الان شرایط در این شرایط خیلی سخته برای بعضیا و من از مردم عزیز میخوام که در این شرایط کمک کنم و از کمک رسانی کنم به کسایی که واقعا احتیاج دارن در این شرایط بد. بله تماشاوان هجا وکی مگود فارسی و میوه گرم پیکاشیانا اوجی دخوازه او هیویاوی اوکو دوان شرط و مرجین گران لطف جهانه هر انسانه که بکاره دریا خدا آریکارین خواه بشینه جبو ایوا سورا کردستان جبو که او جهازا لروجاوا کردستان ام جبو گل خواه بدن کرینه باشه شیدا جان از پیام آتشی بگیرم پاش یاد بشم گل ماموسا سرحد ماموسا علی فرمو توش پیامی خود بله سلام از همو هر چهار پارچه کردستان که زنم ام شوکت در نامه راجع در دل دنگی اما اندرن براستی زور کارساتی که نخوش او دوانزه ساله که لروجاوا لسوریا هم شر هم کرد و شر و کشتن و شهیدی نالکان و رومکان من همو کاتک خبرن استاش که با ویروسی کرونا نتنیا در کردستان نتنیا در وطن خاورمیانه در جهان همو کسی دامنگیر ام نخوشی کردوا زوربای کسان ویروسه چوا استاش من مخمو شیدای که هم چالاکی جنان هم هنرمند حزکن هم پیامو بگیرم و باوازی کبله هر چهار پارچه کردستان لوانی که اروپا که چون ولایس ام خلکانی که اروپا دانشتو باشتر اتوانم یارمتی کنم با گلانه که براستی کریستیانی سبب درمان هیا چون ام نخوشی کرونا هیچ کس نزنه لپیو هات و چون والله براستی وقتی کسی کیش اگه کس نتوانه براحتی در باسی کن یادم او کسانی که ام برنامه بیادرمیان گویش که من بیادر بتوانم بدلی کیف رفت روانه و بتوانم بشتری کن و لهمو اولینکانه که لجه برنامه که واقع هوا حمید دابشی کرد و اتوانم لسایت کانی هی باسور بشتری کن سر خوشی خوشم را آقا موسا دکم که
بەڕاستی بە ساڵانە کە زەحمەتی کێشاوە لە هێبا سووری بەشداری کردووە لە خزمەتکاری هەموو گەلان فەرق ناکە لە ڕۆژهەڵات لە باشوور لە باکوور لە ڕۆژاوا لە زۆربەی شوێنەکانە لە هێبا سوور زۆر خزمەتی کرد بەگەن ڕاستی سەرخۆشی خۆم دامێن بۆ هەموو گەلی چارپاشی کوردستان هەمە بۆ بنەماڵەی ئاپاموسا هیوادارم کە ڕۆحی شاد بێت زۆر خۆشحاڵم کە ئەمشەو لەم بەرنامە بەشداری کرد سپاس بۆ ئێوەش زۆر سپاس شایداگەن ئێمە شەروە خۆشحاڵین کە هونەرمەندانی کورد بەڕاستی بە هەستێکی نەتەوایەتی بەشدار دەبن لەم جۆرە بەرنامانە جێگای فەخرە بەڕاستی من پەیامی هەواڵانی تریش وەرگرم و دواتر دەست بە موزیک و گۆرانی دەکەین چونکە من باش دەزانم ئێستا گەلی ئێمە چاوەڕێی موزیک و گۆرانیە مامۆستا سەرهەت دیسان بەخێر هاتن ئەم ji پەیامەوە گوهدار بکەن سپاس هەواڵی ئەمید ئەم jî dixwazin biriya ev programê wê xweşik ve çêkirî em bi vê rêda dixwazin banga xwe bikin gelê me rojava gerek em alîkarî bişînin alîkarî bikin herkes li cem xwe beryer tiştî ez dixwazim sersaxî ji malbata Apê Musa ra ji gelê Kurd ra sersaxî dixwazim bi rastî hevalekî pir kedkar û karê wî keda wî nayê ji bîrkirin em ji malbata hevalê Musa ra sersaxî dixwazin gelê Kurd ra sersaxî dixwazin bila serê me xweş be em dibêjin hevala Amîd wekî te jî gotî wekî hevala me hevala jî gotî gereke em yani aslında tabii axaftin jî lazim ama ez li vê derê dibêjim bi rastî em gereke alîkariyê em gelê xwe muhtacî kesî nekin mila gelê me rojava muhtaç nebe em alîkarî bikin her kesek li cem xwe yani ez banga xwe dixwazim wisa kurtasî bêjim îban numara li ber namê xwendikî gereke gelê me li vê projeyê xwedî derkefî alîkarî bide hevala gerek em bixwe jî giş kar bikin yani em nebêjin tenê alîkarî bikin em bangê bikin lê em bixwe jî gerek em kar bikin em bêjin em ê bi ser kefin ez spasiyê te dikim ez gotinê didim hevalê Alî Kîzer kerem ki hevala Alî tu ji xêratî belê nav xêrê dibe spas em jî weslav dikin temaşevanên me yê ser ekranê me temaşa dikin wan re ji silavê xwe dibêjin wekî her heval ji got hevalan ji got berî her tiştî hevala Alî dengê we çû malbata hevalê Musa ra sersaxî dixwazin belê dengê me tê we deng tê hat baş e wekî min got em sersaxî dixwazin rastî jî hevalê Musa va nêzîkî 30 sal ez belkî nas dikim yani me hev di nas tekir yani malbatekî rastî jî malbatê me rojava malbatekî herî welatparêz ku li Ewropa ew xwe wenda nekirinê xadî li vê çanda xwe û li kurdewarîtiya xwe derketin malbata hevalê Musa bû rehma Xwedê lê be em dibin bi salan kar kir yani rastî jî karê taybetî jî karê heyva sor gelek dikir her wiha wekî hûn ji zanin yani meriv dikane bêje di cîhanê da şerê cîhanê yê sêmîn li rojava çêbû yani her bajarekî rojava hat talankirin hemî dünya jî wisa lê nerî yani hetanî demekî ew ji ber vê jî gelê me rojava va 10 salê dawî da yani hemberî ji şerekî em bêjin şerekî bê vicdanî bê ew hemberî vê şerî gelê me rojava yani berxwe da û berxwedanekî pir em bêjin pir erê çêkir yani rastî jî di cîhanê da yani tu şerê wisa yê wek ne Stalingrad yani em bêjin Stalingrad lê ne wisa bû belkî rastî jî şerekî wisa di Kobanî da di Efrînê da di Serêkaniyê da di her bajarekî hesekê da yani hên jî ew şer wê hên jî dewam e niha jî gelê me wir rastî jî muhtacî
yani muhtacı pır tiştaya Ali jiyane da Ali tişte tekniki da eme vak hünermendan jî vak müzikjen vak hünermend jî barê me barekî dikeve ser milê me em bang dikin wekî evalî din jî gotin gelêmaya Ewropa zêdetir jî gelêmaya Ewropa lazim em xwedî li gelê xwe rojava derkevin vê sibe li Rojhilat jî bibe vê tu sibe li Bakur jî bibe aynı yani em mecbur hetanî em nebin yek em ê têk biçin tek em herin yek bi yek em ê herin yani rastî jî ev gotinekî cî da ye em lazim em xwedî li hev derkevin her Kurd çi dibe bila bibe yani yek sentek jî bibe em xwedî li hev derkevin ez spas dikim ji bo gelek spas ji bo peyamên wê yên girîng Avalamit ez kanım tiştekî bêjim mamosta tikanî ew îban numaratım dimeşî tikanî îbanê carekê tenê li ekranê tenê bila li ekran bisekine ji bo ku gelê bibîne em wê jî ew wê jî dikarin dîsa xwên bikî belê bi rastî jî hevalên ku mesajê taybet jî dişînin wekî Mamosta Serhad gotî ew îvan li ser evê ne û dikarin di rêya wan adrêsa da hevkariyên xwe alîkariyên xwe bişinin ser wan adrêsa ji bo hêva sora Kurdistanê û piştrast bin ku alîkariyên we wê bigihin kesên hewcedar û bigihin nexweşên ku di Rojavayê Kurdistanê de ji bo van alîkariya hewcedarin ji bo wekî em hêvîdarin ku gelê me hevalê Elî jî got yani çi qas ji destê te tê em bi milyona Kurd li Ewropa ne bi rastî jî yanî tiştekî nexweş e em bêjin yanî ev alîkar ne alîkarî erkê her Kurdekî ye baş e Mamosta Can ha em ji we an ji Şeyda û Rizacan em guhdar kin em bêjin ladies first baş e Şeyda Can em li we guhdar stranekî muzîkê hûn tu wele Riza û di nava stranê de bila Riza ew hunera tiliyên xwe yên solo jî pêşkêşî gelê me bikir ئێمە گەرەکمانە دەستپێکی گۆرانی با بە کرمانجی ئەس بێژم ئەسترانێکی مەرجێ تێفۆ کوردستان و گوتیازی پێشکەشە هەموو گەلەخوا دکەم دەستپێکێ بە تۆڵبەک زانم بە کوردیا کرمانجی بێ سۆرانی ئێستا پێشڕە ئەم بە ئەربانەیش و ئەسترانێکی تر فلکلۆری سۆرانی بێ gelek spas kenam kin Diwanam
دستان خوش به رضا جان دستتون در نکنه سپاس زنده باشید انشالله ساعت خوش گلک سپاس گلک سپاس بوه حوال نجات دیسا ام دبیجن جکره مخوا برنامه ما پارو بکن جبو که هر کردستانی یک براسی له هر درکه اینها هر کسی تیوی وان دست وان دایه لسر تلفن خود کارن لما تماشا بکن دریا وان آدرسی که در باز زبنده ایرانی دا اون دکارن آریکاری خواه بشین سر حساب هیوا سورا کردستانه او هیوا سورا کردستانه و آریکارین و بشینه جبوی کسن حوجه دار حوالا که مساج داشتینن اسپیکا شیانا از مساجی و بدم سر اکران جبو که از رجیج دکم یعنی ببورن که از حوال جان از بیارم تکی بیجن از لازم که بینره برنامه از بیجن بست همه بومن پیشکش استرانا مرزیه فریقیه همون کس بزنه مرزیه فریقیه میگی خدمت آگه کردستان کرد نه او برحمتی بویا نفاسی شبیه برنامه پیشکش بکن همیشه بدنگ خواه بروح خواه یا علیکاری که ملت ما کرده از هیویدارم من دنگ خواه به استرانه خواه دامه گلک سپاس شایده دست آقا دست رضا جان جی ساق به او رحمه خوده له مرزیه فریقی جی به که براستی یک جوان هنرمندین کرد بکو چجا نه تجبیر کرن و نه کداوی جی تجبیر کرن براستی هنرمنده که کرد پرور هنرمنده بکو به دنگ خواه کساتی خواه و نازناو خواه داودی هار کنه جبوی گلی کردستانی سپاس جبوی استرانا خوش باشه ما مستا سرحت امیورین گلوه جانها امهرن حریم مرشه امهرن ناس امهرن اولا امهرن بابا من بری کرم که بیجه از دخوازم بیجم یعنی نام پروگرام جی لحف پارکر گرک حوالی می ناکو سیر دکن یعنی ما بگیجی نگل یعنی چاواف پروگرام yani çıkan lev pari bikin parva bikin ve kandır digeja gel yani av gerek av na am vi kari wundikin gerek am vi bigejina gel jiber vi gerek havalin me ku na te da herkes yani hev pari bikin kerem axar az vi dixwazim ku çıkan gel hat ve dere ku dit ve kandır ali kari bibi aynen say بری کنم دست بکن اج دخوازم ببیجم اولی همین نها و دمی داویدا مثلا بهتر yani zedetir Bakur ve zaroki nahoş mesela gelek hatın evkırın evi SMA nahoşe ki SMA mesela he o gelek zarok evdekin milletime gelime ji rastı ji pir bo va zaroka pir tiştkir yani az mesela evkası evvelime kudun nevisinin mesajı düşünün ji wana bu ona konser çekirin, nizam çi çekirin, hevkari yani alikari kirin. Naha mebereci got. Ber her tişti rastı merv yani lazım ma alikari bike. Le her tişteki muhimtir yani gelime rojava şereki yani nava şereki daye şereki pir mezin daye. مگو جبو گلیمای روزواج لازمه عین او حساسیت ها جبو واد انسانا او دکن جبو گلی خواج بکن از وقت بانگ یعنی او دکن
ام چا خادیلی دین در دکن ام خادیلی خوش در کن اوجی مانه اما گلی ما دستا یعنی شر کی مزن درچه بی لوماج یعنی هر روز دارو که مدمرن بلا خادیل وان در کن کلک باش هم جه سترانی و گودار کن ام جستران که هلا در دوران مراش و ملاتی امی جبو روجاوا جبو جهاز نفسی هم دبیجن بلا هر کس ببه آلیکار و تماشا بکه و تفلی ببه و هم دخوازن وی آلیکاری بسرکفتن پیشتا بمن ماموستا و اکی حوالی علی جی گوته جار هم واتشتا دبیجن işte hem dibêjin yani li me re dibêjin ya ev insanin tabii ki ew jî insanin hemam gerek e berê li gelê xwe xwedî derkevin. Zarokên rojava jî yê şengala jî yê başûr jî yê bakur jî wekî hevin. Aynı hassasiyet gerek e li her derekê her demde her cidal ji bo her kesekî bibe. Serkeftin. استرکی از منون 120 لامباری هفدالیستن لامن استرکی از منون 120 لامباری هفدالیستن لامن مخابن کو راستراست سر چون امی ویدارن دیسا وگرن باشه şey da can اون دنگی mi دبیستن نه ولو؟ من دنگی تو دبیستن تا اول سرحد وان دیسا ماموسا سرحد وان دین امن به ملای ایوه ایوه رولی هنرمندان به تبعیتی لأوروپا هم خوش تو رضاجان جی دتوانن هاو بش ام جوابم هاو پرسم جواب دنوا رولی هنرمندان چونه بینن هنرمندان پیوسته چی بکن لم کاتو ساعته ده برای من همون دنیا ده هنرمند بتایبت هنرمند بی چه سینما بیت چه تئاتر بیت شاعر بیت تو کسی که قلم نوس بیت هیچ فرقی نداره چون هنرمند اتوانی زور کاریگری هده بسر کمگان بسر خلق بسر تربیت یا غالکان نبرو اگر اینا و هنرمند که لنا کمالگاه خریک بیان هنری خوبه اشتغالی کلا برامری گرده دبی اینا رول خوبه با کمکی هنری به با کمکی کاره به لکوس تانا با خوبش بشتری بکن بتوانین لهمو او چالاکیانه که زیاتر با کمالگاهی که وقت استعال رجاوا لهمو شینکانی دنیا است دنیا شوازک زور تکلاو بود هم لبر شر ناخوی خاورمیانه هم لبر ام ویروسه که است دامنگیری همون شنکانی تربون برای من هنرمند رولی زور تایبته چون هنرمند لکاملگاه قصه یکه قصه اوله که دنیا به هنر اتوانه هزاران نخوش به هنر اتوانه فیزیوتراپی به یعنی اتوانه درمان به تراپی بکری لبر اوا اما اتوانه با کاری هنری هم دلی او کسانی که لناو پنابر لناو چادر لناو او همو خول و خاک و بی آوی بی برقی بی کاربایی بی جیانی بی نان بی دکتر بی درمان همو گرما هاوینا لبر او همو خاک و کویره که جیان دکن انسان لیرو براسی دلی کبابه بی اما اتوانین وکو هنرمند دیک چه خوم چه رضا سامانی هیچ فرق ناکه همو هنرمندانی چه پارچه کردستان بتوانین هر کسی یکی با پنجه خوی یکی با دنگی خوی یکی با قلمکی یکی با رسم کشان یکی با کامراکی دستی یا اوی که روزنامه نویس ژورنالیست اتوانی
دەنگی هەموو ئەو گەلانەی کە بەڕاستی پێویستیان بە یارمەتی هەیە بیگەێنن بە جیهان هەرچەند لە تواو جیهانەدا کە ئەم هەموو کارەساتە ڕوو ئەدا لە کوردستان چاوی خۆیان نەقوچن و گوێ خۆشیان ئەگرن و نابینن بەداخەوە بەڵام ئێمە ئەتوانین خۆمان بپارێزن کە هەروە هەواڵ عەلیش ئشارەی کردیانی ئاماژەی کردبەوەکە ئێمە ئەمێ خۆمان خاوەنداری لە گەلی خۆمان بکەین خۆمان خاوەنداری لە ماڵی خۆمان بکەین چون کەس هیچ کەس دڵسۆزی ئێمە نییە ئێمە بە ڕۆژان شاهدی ئەوەین یعنی ئەبینین چەندە بە کارەساتهایەکی ژینوسایت و گلمان و ئەم ڤیرۆسەیشی ئێستا پێ زیادە بووە بە یەک شەڕێکی نەخۆشی جیهانیە بەڕاستی وەکو شەڕی جیهانی سێومە هیچ فەرقێکی نییە لەگەڵەوە بەداخەوە باشە شەیدار جان ئێمەدا گوێ لە گۆرانێکی تر بگرین چیمان باڵی وەڵا گۆرانێکی تر فلکلۆر پێشکەشتان بکەین چونکە ئەمشەو کاک ڕۆزا هەم تۆمبەکە و دەفە مێلۆدیمان لەگەڵانیە ناتوانم گۆرانی تایبەت هەڵبژێرم بەڵام شتای فلکلۆر بە دەف خۆش تێت گۆرانی ئامۆزاگیانتان پێشکەشەکەی دەستان خۆش بێ ئێمەش گوێ لێتان ئەگرین فەرموو زۆر سپاس شەیدە جان دەستتون دەر نەکونێ ڕزا تەمامی عەزیز ساعت خۆش ساعتەوە خۆش ببورن هەواڵ ئێمە ئینتەرنێت ئەمتۆن
ام تام بر سینوری هولندا نه لوما جی اینترنت ما جار جرا وسا چه نورمال ما مصطفى اول حمید رضا گویتون اصلا نشنه فعل برا نتوانی جوابات جدا نی بو هیچ کنم نزانم بوچه اشتنی من دست خوشیم نکردم تشکر کردم دستون در نکنه جواب بده اون صدای تو رو داره سپاس رضا جان که ما رو دعوت کردین توی این برنامه‌تون قربانت مرسی عزیزی ما هم خوشحال شدیم تماشاوان هنجا رضا سامانی یک جوان هنرمند و موزیسین که دنوا کردستان براستی دهیلا زاراوی امبیجن سورانی و به هنرمند ایرانی را هنرمند دن راجی کسی بر نیاز استاد آن که امبیجن ماموستایی که دفعه هر وها ماموستای دربو که به صدان جشنوارین مزن کنسرتین مزن به اپرا بجداری کریه انتقارن یوتیوب داشت بکوین نوا یوتیوب هنرمند رضا سامانی اونه زیده تر ناز بکن پیوسته که اما که گله کرد ام هنرمندن خو ناز بکن ام دنیز ده هفته بشوپینن و تف هنرمندی که براستی جی دنوا برنامه داجی بمرانا او یدی جی انتقارن یوتیوب وان بشوپینن بکوین دنوا یوتیوب وان دا همه هنرمند به جدایی نها زیده تر دره یوتیوب هنرمند ما دکارن خدمت جبو گلیمه بکن. مرسی رضا جان خیلی خوشحالم. میگی مرسی تشکر. باشه شیدا جان. نه چه باشه اول خمیدیان اما توانید که ایتر بروین یا دانشین تاخر برنامه تو بود. با ماموسا سرحد وان گورانی یک بلند دواتر پیامکان تنواره گرم هنرمندی تر دینم. اوکی باشه. امش حاضر همیش گهداری هوا سرحد بکی. ماموسا سرحد. سالین. أسمعنا هيك که چو خورته آزاده شروان و شورش کره که چو خورته آزاده شروان و شورش کره جیانک برومه دپارزن 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 جیانک برومه دپارزن 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 جیانک برومه دپارزن 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 گل زردشت کاله هزار استه مزاله گل زردشت کاله هزار استه مزاله جیانک برومه دپارزن 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 جیانک برومه دپارزن 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 جیانک برومه
Dipareze, dipareze, dipareze. Gelek spas mamusta. Desti ve sabır. Baş bu vajim. Her hadi. Ali can tu bukhaji jkhayni janina amure sazu setarwana tu bukhaji dibêjî yani. Ez Bele. no valla tane usa cem serhat usa vak vokal. Yani tu zanî Havra dibêjin havra. Erê ez nabêjim kê ji min ra got ema yekî camerekî mesajek şand got ev jî dibêje stranekî ji wî bixwaze. Valla ez nizan. Valla te gerek Ez bizanim ez bêjim serserê me ama ez ne stranan. Ez Yani- lêxim tiştekî ez karim wara lêxim vak solo. Wek sola. Ama tiştekî kin puçuk yani. Tişte wek li herêma mereşê ez barim wekî şerpe muzîkekî şerpe heye. Em Yani ji sol- şelpe ne style mine ez şelpe rastî stylekî cuda yani. Erê Şelpe rastî jî ta ew yani çawa dibêjin rastî jî tam stylekî ne wekî mesela style cuda cuda hene yê bi mizrap hene yê bi tiliya hene ez karim tabi ya şelpe wekî temra bavê me ez karim vê lêxim ew jî yekî kevine rasta. karim ya çê bikim Ji xeynî te ji malbatê kesê dijî hene ne? Yani tabi birayê min rahmetî berî 4 sala 3 sal nîv rahmetî bû rahmet becî Wî- behezî inşallah. Spas strana Meyrik ya Heremê Maraşê Hı hı. ya destpêk Kurdî wî gotî bû yani Hı hı. berî 5 salî yani gotî bû ew rastî jî ew bavê min bixwe rizbelê dixist cem me rizbe heye ew tembûra bavê min ji cem min e wekî ya rojlet e hinek li ya stylê rojlet çiye eger hûn bixwazin ez karim wê tiştekî piçûk Bila mamsa serhed bîne çi ber dilê te çi xweş e çi xweşiya te diçe yanî niha muzîk huner wisa tiştê ku tu bixwe tesîrê li xwe bikî tu li hemberî xwe jî bikî ji bo yekê kîjan tiştê ku bi rastî tu pê rehetî yanî xweşî didi te wê ji me re ew peya min we ez vîya tenê kêm bikim ez dengê wê mikrofon jî tamam. hema ez dê Şeyda can ta hevalan xwe amade dikin peyamî êwe bigirim li kotayî de çi peyamektan heye bo em bernameye û her wiha bo em alîkariye belam deng lay xwetan gîrawe deng nayetim bo lay min eger dengeke bikirêt ew baş e bêt dengî êwe bo min nayetim lay êwe gîrawe dengeke ta êwe dengê xwetan durust hekin pêk ew gûle goranekê de girî. Elî can fer keremke. Belê ev tembûr ya bavê min e Belê. bavê min jî rahmetî bû berî 10 sala 11 sala Serê we safxacî wî ji bi hez be inşallah. ew tembûr cem me em dibên rizbaya hinek li ew tarz styla rojlat li wir jî eyn wisa lê dixin tarz wekî wê yani style
وای دستت ساغبه گلک سپات صافي هر هبی هوالین هجادی صد بجم جی کرام خواه برنامه ما پارو بکن جبو کو زیده تر کردستانی ما ببینن ما بشوپینن و دره آوان آدرسین کو بن اکران دا درباز دبن آریکارین خواه بشن جبو هیوا سور و که هون دزانن erkek insani ahlaki kurdawariye birastî ku netine Rojavayê Kurdistanê, Rojhilatê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê, Başûrê Kurd li her derê ku hewcedartî hebûye heyvasora Kurdistanê bi sedan xebatkarên xwe yên weke Nemir Apê Musa ku divê rêda serê xwe danî dîsa jî serê gelê Kurd sax be em bi alîkarî kirinê ji bo kesên hewcedar dikarin rêya kesên weke Apê Musa em rêya wan bişopînin rêwan berdewamî pê bidin ku tinê ev yek jî dibe sedema aramiya rihawan. Ji bo yekê bernama me parve bikin û di rêya van adresa da her çiqa ji destê we hat hevkarî xwe bişînin ji bo heyva sora Kurdistanê ku gelê me muhtacî ti kesî nebe. Îro ewin sibê em in. Spas. Baş ez peyamên hunermendên xwe bigirim. Şeyda can ez ê peyama Mamosta Serhed û Alîcan bigirim lê dengê we nîne ji kerama xwe dengê xwe çêkin heta ku em peyamê wan godar dikin. Êwe deng tan niye lay min dengeke daxra lay êwe eger bikirî lay xwe tan durust bikin dengî êwe bo min naetin. Mamosta Serhed em ê peyamê te û Alîcan bigirin. Carekê din em spas ji bo Mezopotamya TV ji bo hevalê Hemîd. Gelek spas. Banga me dîsa ji bo gelê me bo temaşevanan berî her tiştî silav dikin temaşevanên xwe ra. Carekê em dibên em xwedî gelê me Rojava demekî zor da derbas dibe. Ew cihazê nefesê rastî jî pir acîl lazim in ji bo wana gelê me her destê wan da çi derkeve çi destê wan da derê bila nebêjin me zêde kêm fer nake tenê bila xwedî lê derkevin yanî her alî da xwedî lê derkevin ekonomî wekî dî jî yanî gotinekê jî bêjin ew jî rastî jî alîkariye ji bo me lomacê em dibin bila wext wenda nebe berî ku kesên dîn nemirin yani ew nekin wekî rastî jî gelê me zarok jin îkal pîr di zorê dane em xwedî lê derkevin. Ez spas dikim carekî dî ji bo programa we Spas. te em beşdarî vê programê bûn em spas dikin serkeftin. Bo we jî Alîcan bi rastî jî bi dîtina we divê bername de ku bernameke insaniye bernamekî ehlaqî bernameke ku ji bo kesên hewcedar em vê bername dikin em hemû bi hev re wextê em bibin yek rastî jî em ê alîkariyekê mezin kom bikin ji bo gelê xwe. Gelek spas dikim ji we re dîsan spas dikim eger gotinekî we hebe eger ne Gotinê min ez dixwazim wek hevalê Alî jî gotî na aslında gerek em wisa mêzekin hevalê Hemîd matematiksel em hinekî bifikirin na em li milyonan Kurd li Ewropana ne wisa yani milyonan Kurd li Ewropana em bêjin 100,000 Kurd naxa xwe tevlî vê bikî her Kurd naxa kanî li Ewropa 10 euro bişîne ser vê îvan numara yani dikarî bişîne yani ewa wê heye yani dikin Kurdê însanê me mirovê me alîkarî her tim dikin salan em xizmet dikin gelê me em nabêjû ku nakin lê niha demekî girîng e korona ev gerek ev cihazê nefesê gerek e bêne kirin ez dixwazim vê nabêjim her Kurd ne 10 euro 5 euro yan jî em bêjin em 500,000 Kurd 1 euro bişînin 500,000 euro dikî yani giştik vaya matematiksel e yani giştik eva ama her Kurd kanî em bêjin ku 500,000 Kurd tevlî nabî 100,000 Kurd tevlî dibî gerek her Kurd em kanin 10 euro êkî karî 20 euro êkî karî 100 euro 1 euro yani 5 sent ev gişt alîkariye yani 1 euro na milyona Kurd em li Ewropa her Kurd 1 euro bişînin dibe milyonek euro hevalno gişt ev yani em nabêjin ku wala bi 10 euroyê min tiştek nabî ez çi bikim gerek em wisa nêzik nebin ez dixwazim spas ji bo we hemiya hevalno xwe baş mezkin hunermendê din jî di rêzê dana em dema kirin ez dixwazim gerek e
هر کردک وسا بفکره نه چاوا بفکره 1 euro 1 milyon Kurd 1 euro بشینه دیگه میلیونک euro راسته سپاس راسته سپاس بو گوتنی و پروات دار دیستا شوا ببینی خوش سالا نوجی پیروز به هم گلک سپاس دارم سپاس ماموستا شب باش در چاوه شب باش شیدا جان پیامی ایوش بگیرین دواتر چینلای هنرمندانی هنرمند نوارینی عزیز هنرمند غزان امکچی هنرمند کاوه اوان بجار دبن بلام پیش اوی بچینلای اوان فرمون پیامی کوتایی ل ایوا با گویمان لبید لخصمتا هەواڵ گەن پەیامی من ئەموو هەواڵانیش باسییان کرد و هەموو ئەواڵانیش ئاماژەیان بۆ شتە کرد بەڕاستی وتنەکانیان زۆر جوان و ڕێکۆپێک بوو ئێمە هەر کەسێک لە ئەوروپا بتوانێت 1 ئۆیرۆش کۆمەکە خۆی دەبێت زۆر چونکە کوردستانی لە هەموو وڵاتی دنیادا هەن لە هەر وڵاتێک و پێم وایە نزیکی 1 ملیۆن لەم ئەڵمانە نزیک 2 ملیۆن کورد هەیە ئێمە هەمومان توانین دەنگمان یەک دەنگ بکەین وەکو مرۆڤایەتی وەکو ئینسانی بتوانین خزمەتێ بکەین بە هەموو کەسێکە لە دنیادا هەیە سپاسی ئەم بەرنامەیش ئەکەم کە ئەمشەو ئەم بەرنامەتە لە خزمەتی ئەم گەلە داناوەوە هەر کەسێک بتوانێت پاروێ بکە ئەم بەرنامەیە بەشداری بکەن و بیبینن لە هەر چوارپاشەی کوردستان کەسانێکە لە ئەوروپا کەسانێکە لە کوردستاندا ئەنیشن زۆر زۆر من بەڕاستی خۆشحاڵم کە وەکو خۆم لێم بەرنامە بەشداریم کرد و سپاسی خۆت و هەموو هەواڵانێکە لەم بەرنامە بەشداریەکەن هیوادارم بە دڵیشتان بێ ئەگەر دوو گۆرانیشمان پێشکەشتان کرد چۆن ئێمە نە میکرۆفۆنمان پێبوونەی تێ لە ماڵین و هەموو هاوساکانیش و جێرانیشمانەیە بەڵام ئیدی ئەو شتێکە لە دەستمان هات پێشکەشمان کرد ئیشەڵا پێشە ڕۆژ کۆرۆنا بڕوات کۆنسەرتێک ڕێ ئەخەین ئەتوانین زیاتر بەشداری و خدمەت بە هەر چوار پارچەی کوردستان بکەین هەواڵ حەمیدگەن عزیزی رضا جان خیلی خوشحال شدیم دوباره انشالله خیلی برنامه‌های دیگه هم دیگه رو ببینیم و کردی خودت هم خوب کنی که این دفعه با زبان کردی باید بزنی دستتون در نکنه شبتون عالی مرسی برای سپاس از دعوت به برنامه قربان شما سپاس هەواڵگیان سەرچاو بله هەواڵێن هێژا سپاس ji bo hunermendên me ji bo gotinêwan ji bo hestên wan ji bo mûzîka wan dîsa ez dibêjim û dirêya van nivîsên ku li ser ekranê hene ew adresên Heyvasora Kurdistanê ne hevalên me anîn ziman her kesekî 1 euro jî em danên wê bi milyonan pere kom bibe wê bigihe gelê me û hewcetiya me ne bi kesî ye ev ne minete jî ew erke li ser milê me teva bi taybetî li ser milê hunermendên Kurd berî her tiştekî pêwîst e hunermendên Kurd bibin endamê Heyvasora Kurdistanê pişra em bikarin ji xelkê ra jî bêjin em bêjin wa em jî bûne endam ji bo wê yekê bila her kes xwe dîhar ket bila her kes bibe endamê Heyvasora Kurdistanê em hemû bi hev re xizmetekî mesinê bikin baş e em ez ê hunermendê xwe bînim ser ekranê destpêkê em herin Hozan Emekçî hunermend niwarîn her wiha Kawa Urmiye Mamosta em ji te dest pê bikin tu bi xêr hatî Mamosta hîtfona te heye Ez gotinê te qet tiştekî fam nakim. Mamosta ji ber ku hîtfon gerek tu hîtfona bixî dengê te tê keremke em te guhdar bikin Tuş ne? Muqabil Eger dengê me te ye keremke mamosta işaret e keremke bi destê te işaret ke Mamosta can keremke dengê te tê Alo Herbolî bu kawaya diyerek bakayım. Muqabil hevala niwarîn tu xêr hatî gelek spas dikim dem baş weşan xweş em bêjin spas sevîdarim hûn baş bin gelek spas dikim baş be heval kawa jî hatiye ser çava sabr ji bo wê jî bo te jî heval hemîd gelek spas dikim îro bernameke taybet e rastî jî em ji ciyê xwe digirin hêvî dikim ku bernameke baş te li bas bibe û bigihe armanca xwe carek vî silav rêz ji bo hemû temaşevanên ku niha me temaşe dikin dişînin gelek spas ji bo te Mamosta Kawa tu jî bi xêr hatî em gotinê te jî bigirin بله اجی di serî da و hemiya bi rêzdarî silav dikim keyfxweşim ku di bernameyekî wisa taybet gelek kesayetî
و هنرمندین مین عزیز بکدو خدمت کی به هم پا کو دیروکا هنر خدا و خبات خدا هبونه ایرو دوی برنامه تایبت دا بشدار بون جبر کو برنامه کی گله کی پیروزه سازی کی گله کی پیروزه جبر وی کی جید کسایتی آپی موسی امجاره کردی همو جانگورین کو جبو کو کانبن کنه کی لسر لیوین زاروکین ولات خو زیده بکن به همو حولدان خو خباته که پیروز دان مشاندن و به ناسنامه که پیروز خاطر جمع خواستن هرچی قاس به فیزیکی خاطر جمع بخوازن او جانگورین کوه که استیر کینگش اسمانی ولاتی داده چل بلن لی او جانی وان را حیوان بیر آنینی وان هردم و هرگاه و بومه استونین بر خدان بن اسمانی ولاته که پان برینج بر وی که سازی هی و سورا کردستان سازی که گله که پیروز مقدسه چه دواری اولی به چه دواری انسانی به چه دواری کسایتی به دوی سازی ده هر کسی دستی خودان تا سر وجدان خو بلا گلی ما ذره قدر محتاج او داگیرگری کو د نو روشه کی آورته و ایش و علما کو وی گلیج کی شاندی لیدی ساجی به بمب و توپ و تفنگ ویران کردن باجارا گرتن و کشتن و قتل عام به آوای کی کیفی خستن زندانان دا به هر آوای تجاوز زاروک و کشتن جنان حتی رجا ایرو که قد نرا وستان جبر وی کی لازم دهنبری وی وحشتا به داگیرگری کل سر آخو کردستان سر ولات مهی ام زیده کار خباته که به هم پا بدن پیشیا خو و دوی ربازی دا امکانه بدن اینا که هین گش هین باش جبو که امکانه بدن به برسی و انجام خبات و خدمت خو بگیرن جبو وی اگر دوباره که اونی دا جیبه یزدان دلوان جی به خود بیجید ذره قدر خیر جی ناهیتا وندا کرن ذره قدر جی شر نهایت ونداك خير وشر بيجي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال شرا يرى يعني نهایت اجبیر کنه جبوی که هر کسی که کوه که حوالا جی آنی زمان او رو که جی دست خودان تسر وجدان خود دیاری هی و سورا کردستانی بکه و کانه به او تشتین که همو هاتن گوتن ده انجام دا با آوه که ریکو پیک و که دفتره که گش پیشیا مروواهی پیشیا گلی مبه او یا سرکفتنا میجبر که دناوا بی ایشو علمی دا گلی کرد به همو حولدان خو بر خودان خو او مشروعیت نتوا خود همه جهان دا قبول کردن ارکل سر ملی مجی امجی وکی ارکدار به میدان اخیر و خبات جبوک و ام نهیلن گلی من محتاجی نامر دا ببه لازم ام دست بکار بن بری کسبه درنگ بی لازم ایرو که ام بی کارو خباتا پیروز مقدس دا آسته که بلن را بگیرن و لسر بازای بمشن و ببین میناک و انجام خباتا که مرود دل سوزانه جی وک هنر بید وک سیاست مدار بید ام دکانم به وی رحی او رحی که ایرو که ببر خدانه که به همپاچی های کردستان جی ام بگیرن هفتانین بگیرن هر دوری که کرامت و شرف و ناموس و حبو پیکاته این کل سر ارنگاری کردستان دخوازن هوپار جیان بکن ده پاریزن جبویی که جی هر ملت که هر دولت که سازی خوین و ساحنه سازی نتوا کردستان سازی هی و سورا کردستانیه دوی سازی دا هر کسی که دست خودان تسر وجدان خو ببیت آریکار بلا باش بزانه به هم جم خودی هم جم بیر باوری خو هم جم ناسنامه خو یا نتوی سر افراز و سر بلنده بوان هست از بس سلاو دکیم گلک سپاس جبو گوترین تمام سکاوه ام بنیرن که دنگی من دچه مامستا اوزان امکچی مامستا تو دنگی من بیزی از دنگی تا دل بزی ماری مامستا کرم کم پیامتا گودار کن دنگی من دم بله از دنگی تا بیز مامستا کرم دنگی تا تی کرم کم تا گودار کن از جسری دا سرسالا همو هوالان پیروز دکم سرسالا گل کردستانه دوست کردان پیروز دکم یک فقیر فقاره دنه سرسالا وان پیروز دکم گلک سپاس مامستا پیام بله مامستا دنگ تی کرم که مخابن پزگیرک ده تلفن مامستا امکچی حیفا گل کرده اولکاری فقیر فقرا برندارا کرد که گرک هر کسک
پشتگیری هیوا سورا کردستان بکه بله و شرفا مایه ناموسان مایه هر تشتکی مایه و آلا گلوی چکر و آلا خارطه کردستان لسرویه اواجی از پر دلخوش تایم و خارطه ببینیم بله مام gerek herkese که چی خواهی gerek آلیکاری قبول که اگر که امکان های از دخوازم استرانه که بیجم جوارو کرم که مام است کرمانجی منی پر نباشه اما که ماسی هر باشه مام است کرمانجی تا شیرینه کرمانجی که شیرینه کرم که اما گودار لباغمın bu zıvıstan ey dilberim dil Kurdistan Lebağımın bu zıvıstan ey dilberim dil Kurdistan ey dilberim dil Kurdistan Çelmesi bu bağı bostan veranezi mal hırabı ey dilberi hemen alay Fekri teyran yedi kale nefeşeki dur bir hale ey dilberi vaçı hale Fekri teyran yedi kale nefeşeki dur bir hale Ey dilberi tu de zani Kuluk ve bun Ciyavu bani Ey dilberi tu de zani Kuluk ve bun Ciyavu bani Kuluk ve bun Ciyavu bani Bülbül fıskır Fekir khani Veran erzi Mal kırabı Ey dilberi Hemen alay Fekir teyran Yedi kale Nefeşeki Kırbe halı Ey dilberi efçi hala Ey teyran yedi kale Nefeşeki Kırbe halı Gerek spas Musa can. از جوش پاس دکن سرکفتنی دخوازم ساعت خوش ما مست یه همبرانی کوا هاتی کوا تاجی سلاف دکن همه سرسری ما مست حوالک به برنامه ده دیگه گشتان سلاف دکن سرسالی گشتان پیروز دکن جای ما مست من بخوشه
Çerçeve mamosta em te zêde rahatsiz nakin spaş bûyî bejdarbûna te hûn her hebin. Silav rêz. Hevala Nuwarîn hunermenda me ya hêja û dengxweş em warin cem te. Ji bo wê kampanyayê em gotinê te guhdar kin pişta em stranekê te guhdar kin. Gotina te wekî hunermendekî jin kerem ke. Belê bi rastî jî hemû hevalan divê alî de peyamê xwe dan kêm zêde em hemû aynı tiştî bangawazî dikin, aynı tiştî difikirin ji ber ku bi rastî jî van demê wisa zehmet e pêwistiya me bi hev heye. Yani ji xeynî me kesî me tune ya Musa bêjin gelê Kurd hertim ji xeynî me dostê me tune ne. Yani rojên xerab de rojên xweş de zehmetî de zorî de xweşiyê de gerek em her alî de li cem hev binin hevdû xwedî derkevin ku wexta ku rewşî van rewşa xerab de ez bêjim vê rewşa nexweşiyê de ku li Rojavayê Kurdistanê pêwistiya gelekî cihazên tenduristiyê hene û rastî jî wê de jî nexweşî niha belav dibe. Yani çiqas jî gelê wir li ber xwe bide dîsa jî hewceyî alîkariya me ne. Divê alî de çi ji destê me were yani mirov nebêje kêm zêde. Çi hani dibe quvveta me çi be? Em kêm zêde hiç nebêjin yani işte ez hindik bidim kay çi be falan wisa nefikirin. Ji dilê me çi were, quvveta me çi were em ji hevdû kêm nekin, em ji hevdû vê alîkariyê em kêm nekin rastî jî ji ber ku em hevdû xwedî dernekevin kes me xwedî dernakeve. Gerek em divê alî de bangawazî li derdora xwe bikin, malbata xwe, derdora xwe, cîranê xwe, li derdora xwe em vê xebatê bikin ku her kes alîkarî bike ji bo heyva sor ku heyva sor jî vê kampanya ku dest pê kirî bigîne armanca xwe. Bi rastî jî divê alî de yani quvveta mezin gelek dikeve ser Kurdên me ku diaspora jiyan dikin yê li Avrupa bi taybetî ez bêjim ji ber ku hani rewşa gelê Rojava em hemû ji nêz ve teqîb dikin yani pêwistiyên wê derê em baş zanin. Divê alî de gerek em bi rastî jî yani rojekê em derve qehweyekê nevexwin, çayek nevek xwarinek nexwin em perê wê wek alîkarî ji gelê xwe yê Rojava re bişînin alîkarî ji bo heyva sor bikin ku ew jî hedefa ku xwestî pêşiya xwe kampanya bi dawî bike serkeftin dawî bike. Divê alî de bangawazî bi rastî ji bo hemû gelê min hat kesên ku me temaşe dikin û karin ser ya peyama jî hani bêjim çi ji dilê were û karin binivîsînin lê dûre gelek hûn sozê xwe bigirin û wê sozê cî bînin wek alîkarî ji heyva sor re bişînin ku ew jî bigîjîne gelê me yê Rojava. Divê alî de ez rastî jî bername jî bi vî rengî belkî bigî armancê kesên ku me temaşe dikin bila weşanê par ve bikin ku em bigîjin gelek kesî din ku kampanya hinekî bi zû ez bêjim dawî bibe ji ber ku yani alî wextê jî hinekî piskirêk heye gerek kampanya wisa zû bilez serkeftin berdawî bibin ku alî tenduristiyê de cihazên ku pêwîstin gerek zû bigihên gelê Rojava. Yani niha pêwistiya wî gelî me heye sibe belî nabe belkî em pêwistî gelê wê derê bin. Dor dore dem demê mirov wisa bifikire bi rastî jî lê niha ew yani pêwistiya wa me heye em vênakê ji wan kêm nekin em alîkarî bikin derdora xwe divê alî de hişyar bikin gelê Avrupa taybetî û dîsa Bakur yani kî derê jiyan bike eger quvveta wê hebe edbên bila kêm neke bi vicdan wisa hewil bide yani tev bigere yani wexta ku em rastî jî nav gelê Kurd de alîkarî me ji berê de wisa em zanin eger ku yek li kêleka te birçî bê tu nikarî rehet rakeve an jî pêwistiyek wê tiştek hebe tu nikarî rehet rûnê li mala xwe de yani weke ku tiştekî ez bêjim ez wisa bêxeber ez çavê xwe bigirim gûyê xwe bigirim ne wisa ye bi rastî jî gerek em hevdû xwedî derkevin em hevdû hişyar bin çavê xwe vekin gûyê xwe vekin ku derê çi pêwistî hebe li gor quvveta xwe em tevlî wan pêwistiya bibin bagir em bêjin tevlî alîkariya vê kampanyayê bibin û em ji dilê me çi were quvveta me çi bigîje em kêm nekin. Destê te sağ be hevala Nuwarîn. Em ji te stranekê guhdar bikin û mamosta kawe tu ji dengê xwe çêkî ez barom dengê te hatî girtin em stranekê ji hunermenda xwe ya hêja guhdar bikin û em ê werin gel te. Belê ez ê îro bê sirman bêjim rastî jî tem guram li vir lê kesê guh rêzî îro tenê dengê xwe tevlî bernamê dibim dîsa min biborin eger kêmasik çê jî bibe lê ji bo hevalên ku niha me temaşe dikin ji bo çar parçeyê Kurdistanê ji bo berxwedana ku
هر تم يعني بخورتایی بردوام که کوکیم نبه جبو همو گل لای سری چیایی کل 4 پارچه کردستانی روزا کل برخو دیدن از سان کردستان بیجیم دیاری همو شهیدین کردستان دکم جاکتن استثاب کردستانی جشرو شهیدانه امشردکن جباناته تخلص کن بندستانه امشردکن جباناته تخلص کن بندستانه کردستانم منال گوریته بود گلک هوال تو پر شیرین تو پر دلال خوشکتری جوا زلال تو پر شیرین تو پر دلال خوشکتری جوا زلال کردستانه جشرو شهیدانه امشردکن جباناته تخلص کن بندستانه کردستانه جشرو شهیدانه امشردکن جباناته تخلص کن بندستانه سعادت بخوش دنگی از گلک باز بکنم که ماتیک مبلا هبه هبال ببورد براسیش ایروسا بی استرمح چه بود لماسا ما ایروسا قبول کن حتی برنامه که دن از بیجیم صافی دنگی ته یعنی به موزیک شدی سا دنگی جنا کرد براستی یک جوان دنگا کو به صدان شروشین کردی لسر پی راگتنه دستی ته صافه سپاس انهرن هیرشه که ببین سر ما مستقاوه جبو کو گلک نوی ساتنه دبی اوا چند برنامه بجدار دبه تنه دبیجه و استرانا نابیجه تنه داخل و هم خوازن دنگی و جمع گودار کن جبوی که ما مستقاوه هم ورن گلته تشتک یعنی از باورم لتل سوئیسرای لوی داره دوی چاخی دا نکارن زیاده دنگی خواب بلند کن جبوی کشی پیکاشیان خواهم لته گودار کن ایرو داوی هفتیه از سپاسیا خواه ماموستا امکچی دکیم وکی ناوی خواه امک داره که مای مزنه و سپاسیا خواه هنرمندا هیجا و خبرکار و خدمتکار نوارین دکیم هم هنرمندین که براستی دوی برنامه طایبت دا دلسوزی خودی نزمان آرمانج وی داره اوه که ام بگوتن این خواه به هبون خو ببیجن که ام دناو ایش و علمین گل خودانه اگر که هنرمند ناوی هنرمند به لازمه ایش و علمی گل خو ببینه خو تیدا ببینه پارو بکه تیدا بجید جوی چاقی دکانه پیچه جسارت پیدا بکه ببیجید از کانم کاره که هنری بکم جبر وی که او هنرمندین پیروزن کسین که صحنه دلسوزانه تولد بن او خودان وجدانن از استرانه که ببیجم جبو که او استران جبو کنها ام به برنامه طایبت جبو روجوای کردستان دکن به هر بنی هر کور و هر کنداله کی گورستانه کی زاروک کی وی ولاتی تو دیج عفرین بگره حتی به سری کانی و کوبانی در بکوید گورستان از زاروک کی به بازارجق بگره حتی کرمانشاه سنه و مهاباد سرحد ولات و بوتان ولات ج کفری کلر و کرکوک و دهوک رنگین زاخو ج سلیمانیا سربرز به هر آوایی در هر دوری کردستان تایبت جی در هر 4 قرنین جهان او کسین کو رومت تا مروواهی خوته دا دیتن پاراستنا ریبازه که مروواهی کرن هاتن قستا شورشه که به هم پا کرن که بوی مدلک بو جهان بو جهانه که حوپار بوین دنا و همون مروواهی پیشورو دا یادن جی به وی برخودانا به هم پا به فدا کرنا و جانه خوی پیروز به وی قهرمانی باجار کردستان درخستن کرنا باجارک جهانی گناه وی کوبانه جبر وی که امی د کسایتی ویان پیمان روزنا نمر و
همو او جانگورین کردستان که ده هر چار هیلین ولاد چون وی داره خونا خویا زلال بوه آخا پیروز و مقدس رجاندن گوتن امی مرنی بکن پیشوازی بکن جبو آواکرنا جیانه که برومت جبو که زارو کن ما کلیل کن ولات ما ایدی بس گازنده بکن ببیشن گر که قالین من بابو با پیر ما کربان ام دوی روشین کن ها او گازنده ام دکن لی ام لخم مکور ورن لایق شهید در بکن لایق انفالا لایق حلبچه لایق درسما لایق زیلانان لایق ماراش و سواسان لایق همو کمکجین که حیناجه هستین ما دبن بودروما دانه لایق رهسترین چاوین دایی که چاوی دریه که بریا که خاطر بخوازیتن او اولادین وین به شکل و شمایل پیروز به پیشوازی بکرد بوان هسته از جاره کردی که همو او کسی که کدو امه گوامی برنامه دا در باس بیا بر رزداری سلاف دکم از استرانه که دیاری وی برنامه تایبت بکم بجنا خول بر همو شهیدین کردستان دتوین لیل دایر بنی شرکی لم داکتی لدشتا سروجی لکولانی کوبانی عردکی دوزو درجی جهم هما توپ و تانگا عرض و عثمان دهجی روژن باند کر لویان دگول خی خوشکا منی دلخی دجمنه ما دجمنه کی پیسو قرج لیل دایر بنی بلا قادا آزادیه باز بریدار ور زمان مرخاصیا هر دو جنه روش هلات ببیجه لیل دایر بنی شمکه تنگو تاری دم زبستانه لدر دور زر زرا چقلو هوانه لقادا آزادی گوه لدار کردیه بزلگل تو حالانه لیل دایر بنی درابه سری خو بلند بکه ویانه باید کرد گو کاوری که برخه که برانه لیل دایر بنی رکاشه مشت نور کاشه کی سر بواره سر لدا کتیه به حالان و هواره عدو لغازیا درویشا هاتنه جحفت و حشت خو نای خاره لیل دایر بنی درابن خبره بده روژلات کردستان بیجن روژنو بیان بسی گلا بریندار آخه لیل دایر هوار یاده وای ساعت خوش دنگی تل دنیا به اون سکاوه خوشتر جاوی منی خوشتر گلک کیف خوش بیم سپاس دکم جبوی درفتی که دامه امجی دوی برنامه تایبت و پیروز مقدس که بوجدانه که راحت امجی جم زارو که خوب بیجن که ما کانی ببن دلوپک دناوی خیر و برکتا پیروز به هویا روزین خودش و گشت به هویا روزین آزاد به هویا هین خورتر و گشتر سر سالا 21 لگل ما لحمو تیکو شرین آزادیا کردستان باشه ممسکا و استبر نادم جاره ری خوش نکه جبو چونه بله جی خوش که نوارین جان ام ورن جمته یعنی هرچ قصد گوت چه انسولمان ترین لیدی ساجی ما برنامه کر سی بش هر بشی ولی که می هنرمند جنجی میدانه تدید برنامه بشا بری جی شیدا بو بشا داوی جی سورپرایزی که مه یعنی او نه دو برنامه ده از بار می جی که خوشیا همو کزن کلمه تماشا کنی جی خوشیان جی او جی جنگه که حتی اینها در نکیده سرچ اکرانا لی هم جیوی و هم شیواز گوتناوی تشتک تایبته از بارم کفار ام گوتنه استرانه کی تا دیش تا گهدار کن پشام پیام وی داوی بگیره دنگی و برنامه بگیمش بر کمیتستان آماده نکرش بر که انسترومانتو نبود اگر کم ببورین تنزی بستانه کمو خواندن برنامه آخوازی بخاطری واجبه بخوازمش بر که براستی جی من ستان آماده نکرنه فتو حتی جاره که دن از بیجیم دیگه هنگ را حساسم به روز آجی نخوازم صدنگی خواهی خراب و بودم گندار کرده
لدیسا گلک سپاس دکم هوا حمید گلک سپاس کم ما موسیقی هوا کسان که تماشا دکن جاره که تن گلک سپاس پیامی که هاتون گوتن جکرم آخوا بلاد برنامه ده نمینن کسان که تماشا دکن جکرم آخوا همون پیامال در دور آخوا بلا بکن خباتا وی کمپانیای بکن و بخواج تبلی بین در دور آخواج تبلی بین و ام الکا کسر ملی ما ام بجی بینم راستی جی گلک سپاس کم سرسارا و تبا پیروز دکن بیشیم بخاطر و جاره که دن شب باش بوده بیا شف باش سلاو رز از بار میوان ایتشی هنه یعنی بگورینه سلاو جبوی میوان ایتشی گریکتن اولی تماشا دکن گلک سپاس ترسلمن سپاس سرچاوا سلاو رز سرچاوا امساکاوه بله کریم خواستم استرانه که دیجه اولا نواری گودار بکن لی وکی خویابو پیکات درفت امکانوی نکاری بجه استخوازم تشته که بجم الویداره من حوالی دیجه من پرسیار کرن برپسیارتی براستی برپسیارتی اکو دکوه سر ملی هنرمنده دنوا جواکی جبو که و هنرمند پیشنگین جواکا کردینه یعنی تو جد زانی هرکس زانه او قاس انسان جماعاتن قتل کردن شهادت چه بونده بسیار سر هنرمنده گلی کرد سر پی خود سکنی دوی روشانه ها ده او برپسیارتی چوا دکوه سر ملی هنرمنده یعنی هنده اکی از قازم تو به کوراهی باس بگی بله هر وکی بلکه مدنا و خفتن خود اج آنی زمان نها عملت کی وگاوی مخابن حق و حقوق خوی انسانی به پار مانه لید کردستان دا بر خدا نه که به هم پاهیه هنرمند دنگ و رنگ جواکا خونه مگود یعنی هنرمند اگر که دناوا ایش و جان انگل خدا به دناوا روشن آورته دا پیشنگ گل خوبه دناو دابه و ایش و جانه دل خدا جی بکتن که او جی پارچه اک جوی ایش جانه و بگین تا گوه رایا گشتی و بلا بکتن بگمان یعنی وی چاخی هنرمند دکانی به هر آوای هستیاری تا بگریتن هر کیلین که گل کرد دناو خوشی و نخوشی آندا بیتن وی چاخی دکانی خودی دا بگریتن جبر وی که هنرمندیتی تشتکی گلکی پیروزه مثلا مخابن وی دا وی گلک هیکل بیه هنرمندیتی ماموستاتی همه بونه ماموستا همه بونه خوزان همه بونه هنرمند او گوتنه که براستی مجاره که سری خویه که دور دریج دگل ماموستاین به سر زمان برای خود هنرمند بری هر تشتی لازمه زمان دایی که آیتک اثبات حبونا خدای آیتک اثبات حبونا مروواهیه گره وی زمان دایی که خب باش بزانه خود به استران ازبر کرنی و گلک جارن ها زمانه که ام خدان زمانه که او قاس دولمنده به شبقه که تو ندانست هر تشت خطی تولی هاو کرن او قاس دولمنده هشیاریه که او قاس پیروز ده حالا تو بری وی دری دا ای شجان وی گلیجی به وی ادبیاتا خورد به وی جیا پیروز تو بهونی و گلک براستی تو وی زمانی باش بزن یادن جی ارکا هنرمندین کردستان لازم هر دم و هرگاه پیشنگ به تجاره شو رو چواته بیرا و دما دسپیکا شورشا روجاوای کردستانی و به هر آوای هنرمندین دلسوز هبون شو روش ساره و گرم اوت قد تشتیو سا برچاو نده گرتن ده قادان بو به کیف خوشی به شانازی به تلیلین دایی کان خوش کان کالو پیران زارو کان و او خوشیه جی پارواده کرن لی جانی مجی گله کنه مثلا جانا شنگالی چجا بیرا مرونا چه جانا محابات و درسم و سنه و او کولبری ما چجا بیرا منا چه جانا گرپین دیلین آزادی چجا بیرا منا چه که به سالانه ده بنده تیریجا روژا آزادن گرک اونه به زمانه که پیروز بیته هوناندن بر هموز زاراوین کردستانی و ده ایشو جانه و خوشی و نخوشی دا باش بهونه دیاری گلی خوب بگن باری هنرمند گرانه هنرمندین که براستی جی که ناو هنرمندیتی ایدل سروان هاتیه اوه کرن چا بجم او ناو هاتی جوان را هاتیه داین به اراده یا بین توا پیروز لازم او هنرمند هین زیده تر ببنه پیشنگ ریوه کرن آجبو همو هنرمندین که رنگ و دنگ نو که کانه بین هین زیده تر دوی ریبازا پیروز ده خبات خزمت دوی که جبر که امین بی آزادی نه جبو بی آزادی به دست خستنا آزادی جی به گمان بلکی نبدلین می سرکی بین دایبن ولاتی ما زنگین و دولمنده به همو پیکاتین خواه
باغچه کی گلای هر گلک به بهنا خو به رنگ خو شوق و تیرژ خود دت تباهی مروواهی و جهان ایجاب بیر و باوری اول ادیان پیروز مقدس بگمان و داگیرکر کردستان خیر نخواز و چاو نبارجی ویا زوزو ندنم اما بر خدا نکی گلا که مزن امنها برداری کلین برداری آزادی نه دست مسر قفل آزادی امی و بکن لهنک تشتنه هویا ما اویان به هوین مزن د سر سالا 21 داجی به تشتن به مزگینی مزن به پاراگن هر هنرمند هر روشنبیر هر ماموستک هر کس به پینوسا خو بکنه و به خملا پیروز هی زیادتر خورتر و گشتر بکن ببین آری کاری هنری جی به کاری که کلکتیو به کاری که به دل نظمی به دلوکری صمیمیت تا دل چه به اگر رو دانشان بدتن او باشه اگر کو دل تشتکی بیجه سینگ تشتکی رو تشتکی بیجه هین واته یا سلاو داین سلاو دانستاندن دا ضعیف ما بیتن لازمه او هین زیادتر بچن هنک پرتوکا بخونه کو کانه به وی زمانی خدمت کی باش بکن باشه ما مستکاو ام جه پارچه که تگو داویه هفته تا بخوا خواه او کر تا بخوا آشکرا کر ام نینه جبود درده ما درمان ای هوار ام دار بکن و حتی هنرمندی میدی جه آماده دارن ده بریا تو دست پیب که ساده بجم هوار انهجار جه کرام خواه و که هونج دزانم برنامه جبو کم کرنا آریکاریه جبو کرینا جهازین نفسه جبو رجاوی کردستان کل نخوشین کرونای جمرینه رزگار بکن او دستا از دبجم ارکه که بری هر تشتک انسانیه بشران نتواتی و اخلاقیه جبوه که ام هیوی دارن در ریوان آدرسین کو سر اکرانی در باز دبن او آدرسین هیوا سورا کردستانی نه در ریوان آدرس ها آریکارین خواه بشین جبوه هیوا سورا کردستانی و ام جی در ریوان هیوا سورا کردستانی بکارن خواه بگه هینن کسین حوجه دار کرم که ماموستا املتا گودار بله نینه بو دردم درمان ای هوار نینه بو هجرام پایان ای هوار نینه بو دردم درمان ای هوار نینه بو هجرام پایان ای هوار دین و دل دستان و قصدا جان کرن ای هوار بابان عزیزان ای هوار دین و دل دستان و قصدا جان کرن ای هوار بابان عزیزان ای هوار نینه بو دردم درمان نینه بو هجرام پایان نینه بو دردم درمان ای هوار نینه بو دردم درمان نینه بو هجرام پایان نینه بو دردم درمان ای هوار کشتم از و نازکا حوری صفت مستجاما هر دو چاوان ای هوار کشتم از و نازکا حوری صفت مستجاما هر دو چاوان ای هوار لب شکر بارین دو چاوین فتن خیز اگرک برداه ناوان ای هوار لب شکر بارین دو چاوین فتن خیز اگرک برداه ناوان ای هوار جبرکو انسترومنی نوک حوالا نو آرینج گو بگو منسترانه وسا لازم امرو نفسه کی بگیرید حتی او گله آزاد نبه نینه بو دردی من درمان به هویا آوا کرنا یکیت یا نتوا کردستانی به هویا حس کرنه به هویا کو دست بدن دست حودو جبو کو ایده امان استرانه نینه بو دردی من درمان نویجن ام گوند آزادی براتی و کوی به هورا بگرینه اسپاس و ساعتا سینم خانم بیجی خوش کو به ماست دوی براستی جی از گلک جار گوته تا ماست زیده نخو ما مستکاو ماست کردواری دست دوی ساق با باشه امتر کیف خوش بون اگر گوتنه که تیدن هبه اگر نه سپاس دکن کو هم بمرا بجدار بون او ارکی نتوی و خسر ملی خواه گلک سپاس دکن مجی سپاس سپاس اون هر ابن شوا ببینی خوش دیسا سر سالا و پیروز به هرچه بله تماشاوان انهجا برنامه ما دوام دکه هنرمند ما یدنجی هنه
و سپرایز ما جی هد جبوی برنامه لیدیس از دبیجم بریا ام برنامه میوان خوابینن اون دکارن دریا وان نویسن کول سر اکرانینه او آدرسین هیوا سورا کردستانینه اون دکارن دریا وان آدرس ها دا هفکارین خواب بشینن جبو هیوا سورا کردستان نا هنرمند می کو درزی دامانه دنگ بیجمه قدر گران و قدر شناس دنگ بیج معروف هروها مامستای می هجا و پای برس مامستا آیدن وزان آیدن او درزی دانه هروا سپرایز اکی میجی جا ارمیه هی همی ویشی بینن سر اکران لی دست پیک ام بچن گل مامستا وزان معروف ام دبیجن تو خیر هاتی مامستا جان تو خیر هاتی باورن دنگی تا نای مامستا دنگی تا خوش تیمن هم دنگی تایج نهاتی دنگ تی کرم که ام لتا گهدار تو خیر هاتی مامستا گلک سپاس دکم ایوار باش جبو تر جبو همو تماشوانه ایان همه گدار دکن سریدا سر سالا 21 لحمو تماشوان و گلی ما و لهر کسی برومت پیروز دکم سر سالا 2021 هیوی دارن سالا درباز بو گلکی ایشو علمکی مزنل ایشینجی بردوامه گلکی کس جیان خوش دستان گلک کسا زحمت کشاندن گلکی تشتی گران چی بون ام هیوی دارن ده سالا نو دا اوا سالا نو به خوشی و دلخوشی کی ده ناوا گلی جهانی گشتی دا بطایبتی ناوا کردادا به سالا براتی یکیتی و کوی حضور دموکراسی ام هیوی دکن ام تمام تماشوانا دیسا جدلو جان سلاف دکن گلکی تشتانه لسر مرفنا دسپیگی راستی ایرو ابی برنامه هیوا سور و آماده کردیم گلک جبو و سپاسی خواهد بیجن سپاس دکن راستی کارکی گلکی باشه و خوشه رنده جبو گلیمه و هم ویا جی خباتکارکی هیوا سور آپی موسا گلک سال بو من ناز دکر ما گلک جاراتی گلکی هیجا بو کسی که هیجاو باش بو ما حسکری بو ناو گلدا ام اوش چو سر دروانیا خواه ام رحمتی جیرا دخوازن ربی عالم سری مالباتی گلی کرد صاحب آمین مامستا هر تم باری گران کتی سرملی دنگ بیجا جبوی که وصا زوا برنادن پر خبردان مهنه وسترانی مهنه لدیسا دبیجم هوالن هجاج کرام خواه دریا وان آدرسا دا افکارین خواه بشینن جباهی و سورا کردستان که ام بکارن خدمت گل خواه بکن از مامستا آیدن و گوتنن فاروق اکالانجی اوجی وکی هیوا سورا کردستان اروپا ام گوتنه ویجی بگرن و بشنا امی هر نوا برنامه خواه لی ام جمامستا آیدن دست بکن مامستا جان خیر آتی نام خیلی دا همه جان دنگی میته نه دنگی تمام مستوی که رباطه ماشاءالله هم که پاشن جاوی تماش دکم جاوی از جاوی معروف ماشکم جبر کو معروف مراد بیشتر بچوکترم از جی رازم از جاوی تماش دکم ساوی سپاس کر اری و جاوی فاروق ماش دکم از براستی و پیروز دکم کاری که پیروز جبر کو جبو آلیکاری وک هیوا سور و تایبت شی از جوارا زور سپاس دبیجم کارکی خدمتی پیروز براسی سرکفتن هر تم جوارا دخوازم یعنی بگمان اف کمپانیا وک جبو آلیکاری جهازین نفس گرتنه نه جبو نفس گرتنه
ام وقت محمد زانن يعني حوجنا که حوجه داریه و صد رجبون اجرا که تمام دنیای دام بزانن نوا خطریه که چوانه اف نخوشی ابو بلا سری تمامی جواکان بگمان الولات مجی هین زحمت تره جبرکو امکان و درفت ما وقت خلکی نن زور مخابه این زحمت تره لو ماجی دوی برینی خود تنی ام آنجا بکاربم بخواد درمان بکن اوجی پارا میم چه بکن ناو تمام دنیای دا مرف دبینه اف پاراج مرا کتیه دوی ام ویجی خواهی درکبن ام ارکی خواه بجی بینن ام لحب خواهی درکبن ام برینی هف بپیچن داکو کاربن ام جهف را اگر کو ام براسی وک ام بینی چوا بیک دلکی بیک اتفاقی که ام تف نگرن ام نکارن برینی خوشی ام درمان بکن از دوی هویه دما کمپانیای وها دوی جی او جی بن سدم قال ما لهف كون با یک دل اتفاق بچه آوای که داری دبا برابه ام جملتی خورا جگل خورا ببن آلی کار و هر وها دوی کمپانیای دیجی ام دستکه که بدن وی کمپانیای از هویدارم ایشه وی باندوره که باشه بکه گله که تبلیبون وی کمپانیای چه ببن وقت حوالی معرف جگو گله حوالا جگوتن براسی اجی ایروپی هستیم شیخ موس کتکاری می بسالام براسی و هیوا سور دا جی خباتی گلک پیروز کرد کتکاری که مزن بوم دویژن خادی بدلوانی خوش آد بکه و سرساقی بریج بو مالباتا وید خوازم و سری گلک کرد ساقه دویژن سلام ریز جوا جاره کدن gelek spas mamosta can ekîd bi bejdarbûna kesatî û hunermendên ku îşev bi me rane bi we jî re ez ji divê bawerî de me ku gelê me wê bi hîsekê Kurdan e bi hîsekê netewî wê ber bi wê hemlê were hemla komkirina alîkariyê spas ji bo gotinê em îşev mamosta zûzû te û mamosta Merîf em bernadin lê em gotinê Farûq Akalan berpirsiyarê me ya Heyvasor به اروپا جری و بریا هیواسور ام جویش گودار کن فاروق جان تو جی خیراتی گلک سپاس لابوریس بدی هر تشتی ام سر ناوی هیواسور روژا سور و گلک سازین مین علی کریم سپاسیا و دکن سپاسیا تبای هنرمندین گویرو بشتر بونه ام دکن ام تماشاوان قوی برزداری سلاف دکن راست روژا که خمگینش بومه دو کتکار و خدمت آپی موسا خوچا خوی داوی کر و کن زانن دره بریا هیواسور ده آوا کرنا سازی همه ده آپی موسا 27 ساله خباتک هردم بردوام کر جمره خمگینیه کر راستی جی لی خبات به بردوام بکه دا خوازیاوی جی هردم اف بوش برگو 27 ساله هردم خباتا خود دومانت و باشور و روژاوای کردستان جی تبای خباتان ده پیشنگیا کمپانیا اندکر آبی موسا یعنی هردم بیراوستان خیرخوازک وک خیرخوازکی گلی کرد هات ناسین لسر جبروی جی شیخ موسا جبو ما ونداهیک مزنه ام گلکی خمگینن اما که هیواسور کردستان دسریده جمال بات و کسوکاری نوی و تبای گلی کرد را سرساغیت خوازن همان دمی جبوی تبای گلی ما و گلی جیهانه ایگو دوید قرونای ده جیانا خوش دستانه ام بیرتینن و سرساغی جمال بات ایوان را تخوازن وکما آنی زمان اف کمپانیا یا جهازن بینگرتنی جبو قرونای وکم زانن تبای سالی ام نخوشیا بو پاندمیک گل تبای جهان بلاو بو گهاشت روجاوای کردستان جی ده مرحله که من در روجاوای کردستان خسری و حوالین مین تندرستی هیواسور قریبون حتانی دمکی پیشی لوی قرونای بگرن همان دمی مرحله دویمین ده وقت دکتر ما و تبای جهان جی بناف دکه به مرحله دویمین ده لروجاوای کردستان جی گهاشت و بلا بو شکل کی نباش
السروية أساسي جما داخوازيج ما هاتا كرنجو بلزجيني أف جهاز بينجرتني ورنداين اللي هاي صورة كردستاني وقت قالي مجد زانن وهناك يعني هناك بالنسبة جبوا بدن الناس كرن جوي عالي هاي صورة كردستاني هردم خبركاري نوان دلخواز كو صدي نود نه خبركاري دلخواز بي حوالي بيرو ايجو د كاري بروقراتيك ديكه روب گل را بزندی آگاه داین و آلیکاری خواستن هر وساد شایان دا شوان دا دعوتان دا آلیکاری دابونه هف او بالتبعی هات راوستاندن دا دما قرونایی دا ام جنه چار من به وی شکلی با پروگرامانا آماده بکن دا سری دا اسپاسیاتا جبو تبعی سالیگو آلیکاریاتا دکم برز مصطفى پازارجخ و گلک آلیکاری دا ما و گلک پروگراما دا پیشنگی اجمره دکه ام سپاسیاوی دکن طبعا هنرمندين جو بدهان هنرمند تبلي بروجراما بونا مسباسيا وانجي ديكن اللي مخابن ما جلك بروجي بسر خستن جي دبي صالي دا جلك تشيما آوا كرن وكن نخوش خانان ودرمان وكد دماغ تباقي دماغ تباقي دا بينج جهاز PCR على جي PCR ماشياندن كيت ماشياندن جبوغو 25,000 انسان ورن تست كرن جبو كوروناي نخوش خانه حتى آوا كرن لحسكي 400 دوشك تخت يعني جهاتن آماده كرن جبو نخوشين قرونا اللي سرانسري روجاواي كردستان اللي مخابن بينجي جهازين بينجرتني هنا دما الدكتور تبعي جهاني بناف دكن مرحله داويه د قرونا دا وقت يقول نفس ورا بينجي وانجي كيمتر دكبه خطريه جياني ده دويد نقطه ده دفيجو جهاز بينجرتني هذا نخو او مروف جيانا خوش دست ده نهال تبعي روجاواي كردستاني بينجي جهازين بينجرتني هبون بري حفتيا كي 15 جهازين ده ب 345,000 اورو ما جهاش دن روجاواي كردستاني وكت خدمتها قال لي مدى لي مخابن قالك هندكه هول نخوشخانه بون يانج نخوشخانه اخن يان نخوشخانه كاوروبا اي نخوشخانه كتن هري هندك صت جهازين بينجرتني هنا اي 400 دوشك هجر اي نخوشين بو كورونا هبن دفيجو هري هندك 400 جهازين بينجرتني هبن مرحله كمين لما قلت 100 جهازين بينجرتني امي آماده بکن لی مخابن گلک بهانه یک جهازین گو تبلی ترانسپورت حتی نگو بگه روجاواي کردستانی 23,000 اورو يعني 2,300,000 اورو دبي اف نورمال جا اوروبا رج گلی ما ایگو خود پنابر بویا جولاتی خوگل اوروبا جیان دکه نه مفاکک زیده يعني گلک حوالاجی بلکی بناف کرن با اوروک 2 اوروک یک دکاره برحتی وی آلیکاریه بکیجنه گلی خون دوی نقطه ده گلک سالان ما بانک دکر هردن ما بانگا ما دوباره نوجن دوباره دکر اندامتیا هیوا سوره جبرگو اندامتیا هیوا سور در روژن وسا ده بلزگینی امید کاره بن آلیکاری بگیجن گلی خوخته گو اندام ما زیده بن کار وسا ده بنامنا تویتیه ده جی الدولات الأوروبية ما جديد يقولون أمريكا من هذه ده بروجين بيج بخنجا عليه ده أم دزانن تقاس على كاريتي بروجين دم درج أم تكارن ده في شكليش آماده بكن لدفين نقطة ده دفيجو قالي ما بقشتي بالبرسيارتي أخو بيك بينا هر وسا هنرمند جو هنري تشي دكن جبوي قال لخدمتها قال ده دفيجو لخدمتها قال ده جب بانجوازي هردن بكش برجو إيرو جيانا قالي ما خطرية ده جبو جهاز بينجرتني جبو كوروناي ام سازیه که آلیکاریه نه بکدا گل هاتن آوا کرن و بکدا گل ایرو افدمشه تو آلیکاری و تدشت امش تدرید ناستی دولت ما قبول ناکن جبرگو امنت نتوامه یکبون تونه یکبونی تونه ما قبول ناکن مسازیه که انترناسیونال قبول ناکن جبر وساجی دویگو گل ما دوی دمده گل روجاوا بپاریزه دویگو مواب بانگو کنو بانگامل لتوای گل ما لتوای هنرمندان لتوای حوالین مین سیاست مدار حوالین گلسر روپلا پروگرام آماده دکن گو هردم دوباره نوجن و بانگامه دوباره بکن گو ببیجن بلا ببینه اندام هیوا سوره کردستانی به 5 ورقه اون دکارن ببین اندام هیوا سوره کردستانی بلا مترسیه گلی متونه بن فکاری وان تونه بن ایگو دبه اندام هیوا سوره کردستانی توای انفورماسیون وان لگل مدمینه يعني حوالي ما يقعد فيرو ده خبط إذا كل قال يكتمينه أو تن بالبيت يعني إنفورماسيون وين تدري برا ما ترسيه وجوي علي بجي تنبق قالك جرا حوالا نفيسان دبون
ام دهرن ولاتو تين جبر وسا هنك ام بترسن نو تباي انفورماسيوني وقال مدمينه ام وا انفورماسيونات هو جبوي جو ام كاربن اليكاري جبوي كونترات ام تشي بكن جبو ام كاربن وي بري يا بينج ورقه ده ورقه جو كاربن وي اليكاري بدن هاف دولة الكردين لألمانيا تاني جيان دكن نيجي مليونك إنسانة لهند صدي 10% صدي 2% نو أندامي هاي وصورة كردستاننا أبجي دي روجين وصادا جو أم نچارن داخوازيو بانگ لگلي خو بكن اليكاريش گلي خو بخوازن دي روجين وصادا اندام تي بيوستي اوي دار كده دات كبه هولين سروي أساسي فاسيا تباي هنرمندان دكم اليكاري بشكريا بهاي وصورة دبيجو أرقكي نتويتي ورديتن أرقكي كردستاني ورديتن بشكري واليكاري فرسنا قال خو دبيجو هركس رولي خو بلايزه السروي أساسية مسبازيا ودكن وسبازيا تباي هنرمندو دنگ بيجي خودكن gelek سپاس سرکفتن جمتوار gelek سپاس بريس فاروق اکالان جري و بري هيوا سورا كردستان جو اوروبا ساعت خوش فاروق جان ساعت خوش هنر هبن باشه فاروق جان امي هرن گل هنرمند خو و دنوا برنامه دا سورپرایز اكتنجي همس آیدین امجته دست ببکن آنجا دنگ بیش معروف را والا جه پچوکی می دست ببکن بریج مزنا مرف دست بید که آیدین تو بخیراتی دیسا که فاروق سرچاوی من از کدو مگاوی دا خباتی دا سرکفتنی دخوازم راستی امجیزانن امگه کی مزن کده کی مزن هیوا سورا کردستان ده بارکی گران سر ملی گلی میجید وی وارده که فاروق گلی کی تشتانی زمان راستی جی ام ملت کینم کردن به بریا نخوشی به نخوشیش و ملت کی بهشن لسر مگلک زختی مزن چید بن لسر مگلکی ظلم و زور و حقارت چیبون تاریخی دا حتی ایرو جیوی نخوشیا هانه دور لدنیای گشتی گرتی لی مخابن دنیا دولتن بقوتن بهیزن نخوشخانی وان هنه حالتی وانی نخوش هنه دوی واری دا راستی که فاروق گله کی تشانی زمان راستی خدمتی کی گران کتی سر ملی کرده کرد گره لوی دوی واری دا دوی نخوشی دا گله کی خواهی در کون لروجاوای کردستانی لوی داری نخوشخانی معنی دکتوری معنی او بکار بنوان آلتی جبو بینگرتنی اوی چوا حوالی که فاروقانی زمان بهانه گره کرد یعنی خواهی در کمینجه دستی کی چتی آنجا کرد لکرده خواهی در کمی ایرود وی نخوشیان دا اجی وکی هنرمنده کی کرد بانک تمامی تواهی گل کرد که راستی لوی نخوشی یعنی دوی وارده دیک هون بن باری خدمتی کی مزن جبون نخوشی خواه دستی خواه ام دریجی بکن ام بکار بن جاف دورا جداز ما چتی جداز کی چتی گرکا خوشون بانه در راستی جی اوا خدمتی کی گله کی هیجای ایوا سورا کردستان وی کارو خدمتی کش بو گلی ما ده وی نخوشی آندا کرد لنخوشی خواهی در کن لساقی خواهی در کن لولاتی خواهی در کن عجیبی بانگید کن سپاس جبوی تنها ام جسترانه که جتا گودار بکن جبو کو تماشاوان لبند استرانه او و کم گود بار گراند که و سرملی دنگ بیجا جبوی که من بود داوی ام به هفرا گودار بکن والله حمید اری عجیب بیجم الوی درامن گل ما تماشا که از ناهنه که تشتاب ببیشم نه باشده به خواهی یعنی زحمتش بو من سرانگوتن جی امی بکیونه آفرا هندک گوتنین عیبت امی بحث بکن سرچاوی من سریم سرچاو نیست کرم نظام دنگ چواتی حمید
دنگ باشه نه بله ويل مني ويل مني ويل مني ويا جاني آسيان دقوا بجلا ولا الرعب سميد شمن شوت يا سنان بسم الله أزاب الربني نزان شبو شقوني ويا تجري جاني دبلك يا أجري كليتي كيف ما لا قمان أنا سر عسكري مجيجي فاردان دبابي بجد شيخي كبار شيورو مشيور بوجو أنت قريام بابي بجدي متشكر رقصي خداد كدي باقشي قلا حافي رزايدين بيدا هركرك مشيا خبرك هاتي دبي دربك لبابي بجا شيخي كبار دان جنيازي بابي بجا دعوة ماكيني آني نشوت يا حضرو نظري سرا حكوماتي قدي أوراق بابي بجد مدي كتين دستي شاملا وقماندانا سر عسكر يا نظري سرا حكوماتي دايرة بدايرة جواد قريام جاني معرف جاني هلا رام بني رمزي دلشين شوقي خلق الزقو بجد لا ذكريا دقو تزام الزانب وورتو جاخ مالا بابي بجد سيم قليام صوفيا خرزي دقو مجد زازا ببيجن كومي خلاما هن ربهن لوهن باز مدن لا شير حرامي نانكوري مكن شد بباي بجد كدي عرضي هن بدن خاطري خذي وبيخمبرا هن ترقى جنيازي بابي بجد شيخ كبار سواري فلق مدن لولو بجدو لاو اواجی جبونا مرو خواهی درکتنین بانگه کی و ساتی کرنیم روكا قندي مدر كدي جالي مالا خدي ربنا زيد ايش قدرتي بابي بجد قاضي ذكر تقول مجيت زازا ما صوفي خرديجي حنا الراب بنير بن خاطري خذي وبيخن يسال كان سالي متمام وعمري مدر باز باز ومقاچاق وفريار ومحكومية درسيبه دولة تمي ويستا من وبقوتنا مجبير مكان بدن خاطري خذي وبيخن لدماز برين دار كتم جارا بالصاغي بدستي من نقرن نين ندن حكومات جمهوريتي صوفيا خرزي دقوا مجد زازا ببيجن كومي خلاما هن ربي هن باز مدين لا شير حرامي نانكوري مكن شد بابي بجد كدي عرضي هن بدن خاطري خذي وبيخمبرا تركا جنيازي بابي بجد شيخ كبار صاري فلق مدين وي جا
لولو عايديم برا لران روكا قندي مدر كتيم جا قدرتي جا عالي مالا خدي هاو قدي ويجي ويجا علي خرزام وای جانه بله معروف بله سعادت حنا رامي شوق شمالي خداي قريطانا بابي بجد قدينو لكوشكا الزردني بيس من جيل السنجي الرزاق خازن براش خير مانا خضيرا مسكين خوازا مسكين كي خيري بانيانا بقوتا عافية بابي بجد الكتيش درقاي حكومات اوي قامي بابي بجدي من فنا جارا خقري بدا دنيا خورد بندي خرزادا بتشل قايدي ويجد ويجي ويبدو انت ترزام شوف يا خرزي جانه تقول ما جيت زازا بفيجن كومي خلاما هنا ربي وين لون باز مدين لا وشير حرامي نانكوري ما كنت بفي سبنجي بابي بجد كدي عردي هون بن خاطري خدي وبيخمر هون ترقى جنيازي بابي بجد شيخ كبار قدينو سياري فلك مدين بله جاني معروف جاني ساعات الدنيا تم ما باش مستجان gelek spastıkım sağ bir از haydi. bir gevriye tam maaşlık ama Spastıkım haydin yeki vakit elem beri min eji geleki bu khofum çavi dursun mini yani. çavi mini nevi azali zeyni ki az her tim şerat bejim ne Gelek civi khoşa mezet ki Hamid. اري ما Ser khiri be مستجان avji teze sa çekiri gelek başı em اري والله hivitan ما ro ki emvarin lor sıranek bejin haydin. İnşallah heval maruf tüccar roki var bir dara bir kalam ekli dara bejin ha Baş gelek spas selam ve hürmet bu. Bu ما temaşavan. مستعد ماجي ما مستمعرف جهدار كرنها ام وارن سلاوك اللي تبدن و جوي تجوي راغو نبي عبد الله زينكي جا كامرن امرن جتا جهدار كن از باورم كو حمو تماشاوان ماجي لبندا او دنگي قلنگل Nasıl? Valla normal asıl ci maruf lüy deri bez yani hana ki diklami denk beji da az از afadi سادسال ما az مستمعرف hana ki Na haydin na. Az azsa na fikrim maruf haydin rasi so haydini. ostayeme mamustayeme de taybet Yani به مناسبتی جیتا وکی گل وی دراز گوتنک ببیجم ایجام آیدین دز به سرانه خواهد که عجیب کیف خاشی آیدین گدار بکن باورم گل جی به کیف خاشی کی مزن وی آیدین گدار بکن سرانه بعث عبدالی زین کی کرم رحمت گورای بینن ورن دنگ بیجی کردای چون سر روانیا خواهم گشتا بنکارم بناو بکن یک یکی جاتر بون امکدار بون کدار بون دنگبیجی برومت بون دنگبیجی برومت بون جی گلی خورا جی دیروکا خوا تاریخا خورا تناو گلی کردا دوی 500 سالی دا چی بو چی بویر و مسئله چی بو اوان آنی زمان از گشتا حزار رحمل گورا وان به و اوی ساغین ها هنجی دنگبیجی هنجی از بحرمت و ریز وانا سلاف دکن بله امجی تبری گوتنی اول معروف تبن آفده yani na iro ve bari brasi ev kampanya jibo alikari jibo piştirti jibo alikariya cihazın nefes getiren jibo rojava براسي يعني ما قوي زيدا سو قوتن دريجي حوجه ناكلت شيء قوم يشغل بشعبه ما تواج بشعب الدنيا يجي هلا بعد چند سال داوود براسي قهرماني المزن برخدان قال لك مزن روجوا شي بو يعني مد روجوا ده قال لك تشتيتن هلا داوود شخو وك
یکیتیه که یکتفاقیه که یعنی کردواریه که وسا براستی در روجوادا دنابا برخودان روجوادا خویا کرد ایجاد دوی باندوری داجی سترانه که مچه کرد بو ستران واری من از خوازم وی سترانه بواره پارو بکم کرم فریاد و فیغم بخیری نازارو کن دست آبتن دایی کن بهشت لرزاندن یه جوج مجوجم واری من دیسا فریاد و فیغم بخیری نازارو کن دست آبتن دایی کن بهشت لرزاندن یه جوج مجوجم چاوه کی من شنگال گیریا چاوه کی من کوبانی خوین هر کی تاقامش رو بوده رانی وران کرنده جالم زبانی چاوه کی من شنگال گیریا چاوه کی من کوانی خوین هر کی تاقامش رو بوده رانی وران کرنده جالم زبانی واره من تنه یکل جهانه ناز دارا بر خدانه خزا هوی گمانه تو خیرتا ناموسو ایمانه واره من تنه یکل جهانه ناز دارا بر خدانه خزا هوی گمانه تو خیرتا ناموسو ایمانه چاوه کی من شنگال گیریا چاوه کی من کوبانی خوین هر کی تاقامش رو بوده رانی وران کرنده جالم زمان چاوه کی من شنگال گیریا
çavekime kovani Fin her ki takamışım bu derani Veran kırımde calem zebani Varemin hezen temali ama Parasten aha baba Gel dane harcı olan Kurdistan bu yek canlı Rojava Varemin hezen temali ama Parasten aha baba Kurdistan bu yek canlı Rojava Çavekimen şengal giriyor Çavekimen kovani Fin her ki takamışlo bu derani Veran kırında calen zaman Çavekimen şengal giriyor Çavekimen kovani Fin her ki takamışlo bu derani Veran kırında calen zaman Mamusta can hezar car destê te sağ ve dengê te li dinê be. Saat xoş aydin. Saat te زۆر xoş. سپاس Hala ساعتە kes. بەتەوە Saat خۆشتر xoş. هەر هەبێ Kezeba me şewitan. Eyvallah. والله Eyvallah. شوف گنجیان ما وسانه نها چند تشکی وسانه حمید جان بیگمان و حمید زانن جبرکو چند براستی yani her millete ki gori çan da xoya o lama hunera millete ki civa ki ki gori ve çan değil gori ve jiyane yani jiyana gele merev jiyana merev civa ki çava ve bandur bu rengi ser hunera merev çeke ve be huner و وگره جاردن ناوا گل لما بالا و کشانده بجمه ناوی خواتی خاکریه استرانجیانه جبرکو از راستی و راستی دا استرانجیانه جیان بخواه میلکی دده yani reki vede kelle peşiya huner و میل دده هنر yani بالا هنری دکشینه سر وی yani او جیان جی دبه استران دبه هلبست دبه فیلم دبه وینه yani çi beji walhasıl bu ve rengeci vak tablo eki vak ayneke ki der keve hember gel u gel xote da dibine cvak xote da dibine huner tişeki usane Mamusta strana ki brasti pir watedar bu ez barum tehina qeyd nekirî ne oğlum? Nav albüm haberi da bu Hamidcan. Gudar nekir bu evcara ki bu jbu ki brasti. Başa Mamusta can surprise ki min jbu heye. Kam bibîne sürpriza. Bixêr be. Bixêr. Wallahi bixêr ew bibe ciyê kêfxweşiya we ji Urmiyê ji warê İran xanimê. Dayîkeke xwîşkeke hêjayekî ciwan e bi dengê xwe û deng bê ez tiştekî nabêjim ez ê ban bikîm em ê baxûn em ê guhdar kim. Baş. Hûn ê nêrînê xwe jî serbêjin. Baş. Baş. Dem baş Şirîn can.
Merhaba, çağanım başın. Sağ olun. مرحبا مرحبا سرچاوا شیرین تو جان تو خیر بخیر هاتی هاتی خوشکایی جان سپاس. مرhaba ماموستا ایدین، مرhaba ماموستا معروف، مرhaba ماموستا فاروق. بخیراتن. تجیز اف خیراتی خوشکایی جان سلاو رزه خواه توای ملت را دشینم یه گهتاروان از سال 2021 وان پیروز کم انشالله سالی که به تندرستی در باس بده انشالله آمین آمین gelek spas kirin canım min gotu te em ê bername de ez ê te bikim surprise bi dengbêja ra ji bo ku tu bi rastî jî Mamosta Aydin xwedî dengekî bihêz e ez bawerim stranê te jî hindeka dibêje ji bo yekê me got ez ê tam te bînim navbera Mamosta Aydîn û dengbêj Me'rûf da والله تو باش کردی spas dikim بخیر Şirîn can em beriya bikevin axafina em ji stranekî te guhdar bikin Şirîn can tamam Tamam tê çi qara bê ez straneke dengbêjî li Mamosta Aydin guhdar kiriye Tamam ew strana milî guhdar kiriye strana eman eman ez wî Tamam were باشه بجی kerem ke em gudar kin eman 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 ay aklı günday belkim tıxrabim kafir beci devrana dünyaya gazına neke dilçetine la 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 koy بجنا تزرابي جطاي قولي جشتنا رهاني بجداراي وجداري هاي بقولو بقرار تورم مال خراب چند سالی که جبنا خاطری ریودر بیم مکیچکی وره ببه ملای گنده ما باویم در که و سری و جامیه آل بخم بکال لسرداب مناری گوا گلی جناج دراغوت لولو لاکو چده تپید مری تی بیجی ازاد کم جدورانا دنیای جبو امان 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 دردی Canê can لا 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 کوی رابی روی ببنگی سجار بنگی مال خراب شارر شموری رنگین دتوره و کافنا درسی گندا دادنت خواستم ندرواندن از ببختی دو خودی کتمه دیرو بینانی تاسک و زیرو زی به تمامی dünya medo gidin o teşengandım mala demiratu tejnava khalqi deskin menavu dengin tu wara
اشتراني قو بدسي من نقرن وجه بدسي فقير وفقراء حمو بمباري متدرنا كبن بدسي مبقري باوجه ولا تأسر حدا بربختي آغاي بكرا بآغاكي برو برزنجين امان 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 وای ساعت خوش وای ساعت خوش هیجا سلامتی گفتاروانا وای هر هبه ساعت خوش تمندریش بی بوی دنگی خوی زیز و زلال گلک هر خوش بجی اره والله هر بجی گلکی خوش کو گلکی بجی شیرین جان اره والله yani tu zanî hevalê maruf jî dizane niha hele bi taybet ev ki dizanî di nava civaka me da erê gelek jinan stran gotine lê em mênê di dengbêjiyê de dengbêjiyekê wisa pîr û pak anha faxiş meriv bikare be wisa guhdar bike bi rastî nava jina de gelek kêm o pir hakim e nam staydin êja erê saet xweş wala hîn ساعت خوش دوی تو هم لدنگی خو خوی درکه و هم لخوا خوی درکه و هم جلوی نرخی خوی درکه و هم جی بدله که شا امی خاطر جیجیانه بخوازن یعنی اجی جبو خوشکا خواهی جا راستی گریداناوی خوشکا دلال و سراناوی دست پیکر بسرانا ام بین dedi aydin sırana aydin kot ya sırana galeriye sen çapkaniya mıcı dengbey zaharo ya lver slav rejbo dengbey zaharo ari salavi meji per zaharo ray zaharo in hey gerem kader per zede kadr kıymeti bin zaharo hicay ija خوش kamına hicazi jeneki bi dengbeyciya em ben sırana zahro derketin berime valla sürprizeki geleki mesela ne hendik o jvi dengi vi xoş ra zelar ra az geleki devi varida yani jin dema sırana dengbêjî dibêjin ez hinekî çavat bim yani etê mişî xwe dibêjim wala lazım jin şu ev sıran giştî jinan şena anîn zaman dengbêjî mêr jî gotine اویجا وکی خوش کامنا ایجا جن کاوا سران دنگ بیجی دست پر کیف خوش بم پر کیف خوش بم او تو سر چاوی ما تاز گله کی کیف خوش بوم تو دی سپاس حمید چاوی نماشتم حمید جان سپاس والله حمید اباش خو گیس امگا حمید هری کی بيجي هبو ما ببورن نه استغفر الله قصرت قطن ما مستعد دخوازم ve tişteki bijim şirin can اول جرا یکی به اشقاوه و به اشقاوه پروگرام به امک یعنی درکت سر و اکرانی حتی اینها در نکید سر چه برنامه جی وقت رکلام دادید اون وکی دنگ بیشون دیتم براستی جی بخواه خواست مجی گستر سراسر چاو به تایبتی کج ارمیه جوی بلا بمرا به ما مستعمه پشتا برادر ریا شیرین داجی ام بیجن سلاو روزه ما سلاو ریزه ما جبو گلی ما تواهی روجاوا و تایبت جبو ارمیه جبو مالبات تجی جبو تواهی گلی ما ارمیه سلاو ریز دریا خوشکا شیرین سلاو میجی وک آیدین آنی زمان گلی ارمیه را تایبتی جمالباتی خوشکا ایجارا انزانم مالباتی داشت دنگ بیجی وکی تهنه خوشکا شیرین یا نه تو همان مالباتی تنید بیجی کی دی بیجی دیاتت بیم yani em bu aile yani em hemû deng bêjin navme aile em hemû stran bêjin û deng bêjin yani ez çawa bêjim babê min ji strana dibêjin mamê min ji strana dibêjin hemû tembûrê lê din yani em aila me hemû stran bêjin wekû Kazım dengbêj Kazo mamê me ye hemû em aileyek او جمالبات اوی تا چوا سران دنگ بیجی کو مزامبو جمالباتی دنگ بیج زعفن عمری وان دریج بن و سرکفتن دخوازن جوان را گلکی خوش بون خوش کترم
صافي ما مستجان باز بلا جبو بمرا مجر باش چانازیه بو از بوارا بشتاری ده برنامه بو گلک جبو مجی هروس بو مجی عینا خوشکایی جان بمرا بقى مهرن قال ما معروف ما معروف كا ام اسنده كان بحثا دنگ بيجيب كان يعني اما بري ام باخون هوال هجادي صد بيجم دسبيكي دا جمعگوت برنامج جبو كمترنا آليكاريه جبو روجاواي كردستاني و جهاز النفسي بين دانك جبو كو ام نخوشين كورونا براستي جمرني خلاص كن روجاواي كردستاني روشكي نباشه هر یک جمع ارکیویه نمنتا ارکه پیوسته ام خودی لگل خود ارکون جه یوروه که بگره حتانی بر بسری جه بوه که دریوان آدرسا دا اندکارن آریکاری خواه بشینن سر حسابا هیوا سورا کردستانی و دریه هیوا سورا کردستانی پشراز بن و بگه هجی مامستا معروف وکی امدزان بنچینه پاراستنا هنرا کردی جه دنگبیجی هاتیه یعنی دنگبیج پیشنگ هنرا کردینه و پیشنگ جواک انرژی او پارزوان دیروکا کردستان انرژی یعنی نها اون چاد بینین مثلا دنگبیجی ده آستا نها دا دنگبیج و بیجن هنرمندین پوپیلران کلاسیک اوانا آراوان چاوه تیگری وان چاوانه چقاز به هفدور هفکارن و تأثیر وان لسر جواکی چقاسه ام هندکش دک بودار اساس او پرسات گرج آیدین بکره چونکی پرسه گله کوری بکی از بینایی سپاس دکم حمید راستی از بی برنامه تایی رو گله کی پیروز دکم شو برنامه کی گله کی پیروزه لسر ناوی هیوا سورا کردستانی و جهانی زمان لازم هم تنی سرا نبین آخفتنی مجی لازم پیوسته لسر واتیا وی برنامه هبه دا باشتره باشه دیسا هم گلی خواه سلاف دکن راستی لازم املاف ببن خودی کرد دست خواه بدن هف ببن یک ورن با هف بمجوکی بدلکی لهفدو خواهی در کبن لیجا اوه خواهی در کتنا وی نخواشی اف نخواشی گلکی زحمت به هزار کس جیان خوش دستان اول فاروق جیانی زمان امجی دویجن هر کسی که سر برنامه دویجن سام دویجن اوی جیان خوش دستان نخواشی دا تمامی ایشی دا نخواشی دا ایلی بطایبتی وی نخواشی کورونایی رحمه خواهی الگستابه جمال باتی وان رمسر ساغی دو خوازن ایروژی او یعنی جبونا وی حالت نفس گرتنی لازم کرد هم دیسا بانگ دکن هم هیوی دارن گلی ما هنکی باورم خواهی درد کونجیش و لوی اوی daha beter ji destkî çehatkî çitkarî bû münasebeta vê nexweşiyê da vê êşê da gereka xwayî derkevin bon vê haletê nexweşiyê em dîsa dubare dikin rastî te tiştê gotin tengbêjî Hamid na wextê me jî têr nakin li ser vê dengbêjiyê zêde axeftin çê dibin bername jî çê dibin hinekî kes li gorî xwe diaxivin hinekî kes diafire diaxivin baş tînin ziman hinek jî ji xwe dengbêjiyê piçûk dikin bi gorî fikra min anha li ser dengbêjî li ser çandî jî xebatê dikin xebatê pir pêş naxînin ez gudar dikim ez temaşe dikim dibînim dengbêjî aydîn jî anî ziman yani dengbêjî jiyana Kurda di jiyana Kurda hezar salî da çi çêbûye heta îro êş û nexweşî û kuştin û qetiliyam û zulm û heps û koçbarî û çi çêbûye dengbêjiyê de meriv dibîne tê wê watê dengbêjî çi ye dengbêjî tê wê watê parazvanê hem ê çandê ye hunerê ye û hem ê peyvê ye hem diwarê siyasî da diwarê civakî da diwarê exlaq û kulturê da
yani دنگبیجی وسا ام سر داخلن از باورم ام هفدو پر تیر ناکن یعنی ام و ناکن دنگبیجی دا چه دنگبیجی چه کار کری yani دنگبیجی tamam دنگبیج کی سراند اری ام جی زانن گله کی کس وسا سرانت بیجن اما نه کی وان کسایی دنگبیج ام دبیجن دنگبیجی دیروکی ام دبیجن وکی عبدالی زینکی راست وكي حسين أورغنوسي وكي رسو وكي شاكر وكي مامي بري يعني قالك دنگبيش كرابيتي خاچو شروي برو يعني سادا دنگبيش يعني هم بين پرزيده جينا خزمتا كرد وندا نكري كرد تم لسر بيا دنگبيجا داي جيان كرن دنگبيجا حتانا ديروكا كردا تاريخا كردا ماناوا چند جار ام دبیجن بکی تماشاوان مگودارد کن بکی حاجز سیده بن تمام ایرو جی امیل سروی جی با آخمن لزیده ناکرم نام مسئله ایرو ام دزانن آیدین جی پردزانه از و آیدین و جارنا گلکی دنگ بیجیم اوزانی میهی جا ام تین با هفدو دا آخمن سر هنری جی بله دنگ بیج خدمتکی هاری مثلا کردار کری فاتگو ایرو بگمان یعنی به هزاره هنرمندی مهنه خودی میرک سران علمیش خورا سرانات اما معنا سرانا چی وقتی سرانا چی او پرسید ناو گوتنی هنری دا سران بیجا تین گوتن چی اوی فهمنا که نزانه ایتابی بگمان ویواری دا دنگ بیجی نافداری مزنجی به صدا هنه اوجی هنه یعنی هم تمامی هنرمند داره ناویجن لی خوازل هم به نه روکی نه دودو نه سسی تمامی هنرمند باشور باکور روشلات روجاوا لجی که به هفته لبا هف رونشان سر هنری باخوی انا او چاقی و دنگبیجی جی باتا فهم کرن نه هنرا نوجی ها نوجن جی باتا فهم کرن نه بی هنرا نوجن دبن نه بی دنگبیجی دبن بی تشتا هری خراب اوه هنرمند دما دبی از هنرمندن سرانا خود دبی بزن به اوه سرانا خوش بوی چه دبی yani ew sirana xweş boî çi dibêje tu mêze tu gotinî dengbêjayê em bên dewrê şê evdî bigire hetanî îro Reso Şah Hüseyin Şakir û Hebdarî Zên dengbêjî meyanî ziman siranê anîn ziman îro nayînî gotin di nava hunermendê me îro da dengbêjî siranê wisa nayîn gotin yani em nikarin bi du gotina bînin ziman دنگبیج راستیا جیانا جواکی دنگبیج آغا را جی سران گوتی جی فقیر را جی گوتی لسر یعنی جی خراب را جی گوتی جی چه را جی گوتی اوا جی مرند و نکریج گر را اینها لازم هم مثلا تو ترکیه دانا هنی که کسی سیاست مداری مزنین گره اساس مرسروان ناسران گوتی با از نکارم ناوی هم بینم زمان گرم سروان سران بکوتا چونکی سیاستی که شخص دکن سیاستی که قریش دکن تمام قراواتی وان سیادانه مجلیسی دانه اما یعنی سر دمر تاشی گره سران ورگوتن اول سر یکی دنجی گره ورگوتن نکارم ناوی بیجم اما امزانن دنگبیش هنرمند تمامی جیانا جواکی دا کیل کی داری کدا بریوات چه دنگبیش دبینه دیتی بری دیدنم yani aynı mam sabahşa spas bu gotine ay spas kim sağ دك ام سترانا كي ديش تقدر لكن ما مست معروف بشرامي هن قال ما مستعدين بشرامي الشيرين يجي قدر بكن اذا اگر ما اون حساس نكربن ام هنا كي دوام بكن اگر ما هون حساس كربن ام بانگو پیام خو بدن و برنامه خلاص
ولا سر حسز نابم لا قال كلا كمن كسر حسز نابن يعني از بخار حسز نابم داري ناز كانوا حياة بيتا قدر كما أعرف خمني أري أيش كانت أقدر كما يدين من تمام يعني براستي شيرين جهاتية بدنجي خوي أي شيرين شيء خاد قلا أمي جوي جوانتي أوي جوي هيز أوي أمشي هيز بي وي أري قلا أنا جواب أو ما برنامج ما شيرينا دلال في زمانه إيجا قالك سباسيا ويتكن آغا ليه ضاير بني للرهاب اسمي سرد والمشيو قال ما قومي قالوا لك ليكو لما العسكري ضاي بكلمة على يا قاوري نور الدين بقي جيبور ضرب سرمراتي نولاني بلا مرادي تيدك شعر لما خالد بقي حسني قاضي ذكر سليماني احمد كرم يقول غاسي فرزند هذا يزدي دروا من حمزه شيخ الله بخن يزما اشياء بدن عرضي امدست زاب وزيت شيخ وبدن درواز ببن بچن شوت يا ايران اللباس مكو اغا كردان بابي خسرو داي ناب عجم جبو خوشكا شيرين ام في سراني بيجن آغا عقري كل دموع الروما فرق ذاي جبري ذا سري مبرومي رضاي كتي البرق ذا وفي بلاي وين ليل داير بني ذرة بشر قال ما شيء وقال ما قومي لك ليكو بيل من العسكري ضاي لحمد الشيخ أزام ربني البندي خاتشوي عقري كليتي كيف ما قاوري نور الدين بقي على يا قاوري نور الدين بقي جيب وانا خذي كتي كليكو بيم العسكري حمزه شيخ لا وانا كرمان جا درب بن البرجاوي خالد بقي حسن جيبار ذا بفوزي قازة ترى جسري سفيان وحجان وملات ضعيف ذكر بيجان وتاجا قديم وين جاء عقري كل دموع الروح ما فرق ضاي درام بنيش بريضا جدستي الروح ما خاين ضاي سريع مبرومي ركتي فرقضا وفي بلايم اخاي يعني دلو هاو كان رمرقاتني مقولي فري سعيد مبرخيد دلي ضايقة خدا شقوى عشريني لا وقواس وخايم يا خا لبرشاني خلقينا تشتكي لبرشاني مربنا خديم تي اخي عشرة وبأذر مايم حمد وقت درنجي سرای دادم آیدین و خوشگاه خواهی جا اتخوازم مانا گذارم سپاس کن ساو بی سپاس
مام سايدين امورن ديواناته لي بريا تو بيجي هذول هجا دسم بيجنج كرام اخو برنامه ما پارو بكن مامستان هجا هنرمندين من عزيز كساتين ما براستی وکی آریکاریک وکی کدک وکی ریزک حتی وی چاخی به مرا دمینن و کدوان خویای جبوی که امجی وکی برسوک جبوی کدوان و وکی خدمتک و وکی کمکرنا آریکاریه جی جبوی گلی می روژاوای کردستانی برنامه پار بکن او کسین که دخوازن آریکاری خواه بشینن در ریوان آدرسی که دبنی اکران ده هیا اون دکارن آریکاری خواه بشینن سر ایبانا هیوا سورا کردستانی و دره هیوا سورا کردستانی و بگی هجیه پیویست دیسا دویجم حوالین که از براستی به ناو مساجا نخوینیم از لبورین خوازم یعنی از رجیه جی دکم بیکا امکانا از همو پیام نوه ددم سر اکران جبوی که ببورین اگر از ناو ناینم جبر که پر مساجن و گلک وقت بچه او هنرمند من هجاجی و وقتی مدرج بجبوی که بیکا امکانا از مساجی و ددم سر اکران به مزناهی خو لما ببورینن از بجنا خو هم بریو تطویرم کوم بمرانه پر انسان هجا هنرمندین عزیز کساتی ناودار نویسکار هلبستوان ایشف بمرانه لما تماشا دکن سپاس جبوی حما گلک سپاس ما مساعدین کرم که ولی ازی چند گفتن لی زیده بکم براستی مچه و گناها جوی دوی خطریه دا براستی تمام جهان دا از بارم هم در دور نزدیک میلیونه که نیف انسان جیان خوش دستان مخابه راست زور مخابه یعنی خطریه که یعنی پر گرام براستی زور مخابه گلک انسان جیان خوش دستان لما جدوی ام براستی هم اجبر کو در تمام دنیا دا وک دولت وک سازی گلک هست هنک تشتاق دکن تشتین باشی دکن پاراستری دکن لی وک منن براسی دوی ام مگویا سری داجی براسی دوی ام مجبورن ام دستی به دستی خواهم درمان بکن برین یعنی لما گلک گرینگه گلک مهمه دوی ام لحب خواهی در کبن لکه داری کیماسیه که تنگاسیه که هبه ام وک جواک لوی داری ام خواهی در کبن يعني مخابم شو بكن يعني وقت فرميتي دا وقت خلقي ام خوي دولت خوزي فين لي ام خوي سازي ودزگهن براستي بنرخن او سازي ودزگهن مجي نا وصا هيسا حيان في روجي هاتنا ببردل يعني گلك مزن هاتنا حيان في روجي دريوان سازيان دا مرف دكاره بگهجه گلك درا و هر وها ایروجی اف کمپانیا بتایبت جبو روجاوایه گلی مین روجاوا لوی داری ام لون خیدر کبن جهازی کو چه حوجداری که هی دبی ام آلیکار بن yani جبو ما erkek beri her tiştine alikariye jim yani eme brasi erkeke dibem levi khoy derkevin hamid can yani az naxazım bu sadrej bikim tane او belki hoji dizanen marif dizanen min tujari khara ne gotiye dem beş na bejim az vakt ço az bim ledengi min kelamati از حزكم وحياج من ورا از خوازم كلامين دنگ بيجي بستریم وقت خو پارازوانین وان کلام ادبینه مش بلکو چان نرخه چاندیه هول معروف شي قالك تشكوتن يعني جبركو براستي يعني مجارك پر کوره ام ناكهن وی کوره های تنی از کورتاسی بيجم نها فيلسوفي زانینگه ها فيلسوفي مكتب اوی دبستان فيلسوفي تونه نه يعني ما بيستي قنانا يا فلسفه جيتونه يعني مرم نكاره بيجه زانینگه ها فلسفه يعني زالینگه ها فيلسوفي تشتكي وساتونه فيلسوفا چكرنه لغوري ديتينه نخواه لغوري فكر و رامانه نخواه جيان نرخاندنه يعني فيلسوفا وساكرنه يعني ام بين فلسفه شي كنا فلسفه والحاصل لغوري ديتينه نخواه نيرنه نخواه لغوري تثبيتين خوين چه خوزایی چه جواکی تثبیت کردنه و نرخاندنه ایجا دنگ بیجا نفس خویا او پیروزی لیزیده کردنه نرخاندنه یعنی دنگ بیجی تشتی که وسایه او
دوی پیوانه که وسا دای دوی مر وسا بنرخن اگر کو مر وسا ننره مر نکار ناس بکدن بیجی جبو مجی براستی یعنی او چاوا بیجن او کاتگوری یعنی او کن دنگ بیجی دنوا تمام ملت دن دا ام بینی وک ما پر زیده نینن گله کیم هنه وک دبستان دوی ام ویتشتی ببینه ام وک دبستان ببینن جبکو براستی کسی که دخوازم بن هنرمنده کرد مگلک جارا گوتی از بجی دبیجم سدیسه دوی دبستان دا در باس ببن ناس بکن نه تنه بدنگی خوش کلاما بیجم ولی حاصل نها پرانی مگو یا جوانی می نها براستی گلک خوی دنگی باشن دنگی وان زی زلا دنگی وان پرخوشانه تنه دستران دبیجن یعنی ام بینی چوا جار ناجی وسا غیرینا کی کرنج خورا معرفت کی پر بقیره کی پر وسا بیجه خورا بوی رنگی کلام تی گوتن تشکی ابي او تشکی وسانه نه دنگ بجید و برام مرب ناس بکه مثلا كلامي دنجبيجي دبين اما بهافرا بتركي داخل كلامي دنجبيجي دبيجن ام بهافرا تشن بعربي داخل ما اجي بهافرا تشن الماني داخل يعني اب حساسيتك دبي بفيرنجي اگر كلي خوي دره كم نكارن دنجبيجي جناس بكن نكارن درست كلام اجي بيجن مثلا جانم دبين قدار دكن كلامات بيجن دنج خوش تسري لي قوتني وصاد بين او جنزانه او بيوانا تشن او قوتنا تشن مست يعني قلت أنا عجيب من شوال ما أعرف رجع حياني من كلام فليت قطو نخست بو ألبومه يعني هم ذكرهم بيج من دنگ بيجي كو إيد جاين ده أنا قال كسا از جيشت ما وان بالتلفون كريه حتى دنگ بيجي من سوفيتي بنش أمري لاكري برسان مقالك جارة تلفوني ما أعرف شيء كريه مجيء برسان قلت يا حوال ما أعرف بكلام فليت قطو ده مثلا قلتنا كي هو بيفي كو هاي أفتش شو أتى شو معناه أجر ورا بيرته مقول ما أعرف يا دبي من پاچه چندار دا سر عروانی نه کلام بیده خطاب یا مگو معرف اف چیه سرا انا اویش در آیدین داخل بله کی جان سرا نگوته دیسا قاضی مثلا ما بس نمجی چیه دبی مرف یعنی امنها وکبری اوننا امکان در فتح یا مرف دکاره به حسانی بگی جهف بپرسه آنجا گوتنه که تو يعني مرفتي ناجي نورماله نزاني وي قوتني قالك بني قوتني هنا هريمينه اللي اورمي قوتني وصا هنا از نزانم انجل تكماني هنا قوتني هنا حميد نزاني راست وات شيء نورمال جانت بمرف حياج مرفتي اللي كلين بك لي جارين بك ببرسه اوجي حساسيات زمانه يعني بالكو قالك كورو دريجه ما صوب كرتاسي ما مستمرو دکاره وکه دولمندی زمان جی بزنه براستی زاروان دنوا کردی دا یعنی حتی 3 زاروان هنه 3 زاروان کو به درستی تین هجمارتن اجا او حتی کتب کاری همون زاروان جی براستی معنای وان بدرخی للی زحمته يعني ام شو براستی زمانی ما ببورینه میگوتنا تب شکر بری ده همه مرد کاره بجه ده دنیای دا زمانی که هری بکوک هری بنرخ جه یکشی زمانی کردیه پر دولمنده همه 3 زاروای مزند نوا خدا وقت ملکی و اشته سورانی و کرمانجی وقت یوان ده وقت پچو گلک دولمنده ایجا نورماله تامی مرد همی گوتنا نزانه ایجا گوا مرد نزانه بود بی مرد بپرسه يعني بانگوازی من جبو جوانین کرد ایکو وسط دنگ خوشن خازن ببین براسی سرانبیجی که هنرمنده کرد گوتینی کن فهم ناکن نزانن چیه نبیجن يعني جوی سرانی هوچقا حز بکنجی نبیجن دوکو هون شاش ببیجن کسی کو کس وی چقدر کسایتی وادا و حسکرنی وهبن و جوی دنگی و حز بکن و هرتم گدار بکن وی کلامی جو شاش گدار بکن لما نبیجن حياة درست نكن سراس نكن نبيجن وندبن سدم شاشيان بانگوازی که خوش که خویا شیرین را اجرا بیجم که جوان دلال دنگ خوش دنگ زیز دخوازی کلام دنگ بیجی و بیجه دکاره جی کفشه مدید لبیدره چواد بیجه دکاره بیجه وان حساسیتان امنی وان گوتناناش بو تجی وسانه خوش که دلا يعني گوتنه که مرف نزانه بج مزنی خوب پرسج در دوری خوب پرسج حوالی خوب پرسج هیم به زلال بکوی گوتنه خوب پاشی ببیجه عینی سپاس ماموستا براستی اجی دمسترانا دبیجم
يعني بابي من هنا از بجم چا همو دوباره من همو اسلام بیجن یا مامستا کازوجی براستی سرانه گلکی هاش بجه دنگی وید او خوشی دنگ بیجه که راسته گل جارو از تلفن اوید کم سرانا از بیجم یعنی از حتی یعنی حیانی نزانم کانه همو بدرستی چیه از ناو بیجم چون تشتا که تو فیب ناکی تو چه دبیجی براستی گلکی نخواشه اجی همو سرانه خودم دبیجم و گهتار دکم و دنویسم و دپرسم پاشه يعني بابي مش تشتي وهارا قالك حساسة مقهتارت كد بيجا وهنابو وهدرسته وهنابو يا وهدرسته هم يوم راد بيجا سپاس يعني اونجي ريك باش دن پیشیامه يعني اوا شانازیه که مامسته وکی و مزن پیشبری ما و ریا باش دن پیشیامه بزانه آلی دنگ بیجیه دا سترانگوتنه دا که ام چا ببیجن ام هاجی گوتنی خو پیوی خو هبن کانی ام چید بیجن ده دنگ بیجه که راستی ناوی موفات کریه سرانه کی دبی موی رو گدار کر سرانه عبدال زین عبدال و شیخ سلی دبی لی عبدال دبی شیخ سلی گوتی لی عبدال گوتی لی شیخ سلی الله یعنی نه ام بی اوید خوازن جوان آیدین گله کی او وکرز بوی جوانا برنامه گله کی بود درنگ از بار محمد وی گوتنی گریدن اما وی گوتنا داوی لی بینورن تماشاوان من دا آستا هری بلند دانه نه حالا من تماشا دیکن او جی تیوی و تیک و اف گوتن مفایوی جواکی راه از راستی بیجم راستی هی یعنی حضرت علی رضی الله و گوتی اگر یک گوتنی که راست مرا بیازی مثلا چند سال خدمتی بکم یعنی اف راستی که نکو جبوی من منج مزیده ای برای کس گوتنا منا گوتنا عبدال زینی که آ رسوی آ شاکروی آ ظاهروی آوان گوتنی آ کازوی آوان دنگویجی می یعنی ایجا نا گرک کم بوی گین جوانی مرد بیجن خورت آیدین پر باشانی زمان خورت ما گرک تنی خوال بر صحنه و میکروفونی خوش نکن عیبه حتی تجمد پرسی د سیاست داجی وسای تجمد پرسی د دین داجی وسای یعنی بکی هیم به پاشه که چونکه تج بوی تو وکی نینی که گل به ملتی را خدمتی که به چه قیدی به حالی اولی ده به حالی سیاسی ده به حالی آبوری ده به حالی سرانگوتنی ده بیجه یعنی تشتا تو دیوی گلی همبری خبره و پرس راست تو بری راستی اوه گوری فکر من اوه اینا هم میزد کن سران تین گوتنی شاشت سران هم مدبی سران چاوی میزد کش خواه سران هم من گشتی شاشت بیشه یعنی قربانت پرس بکه یعنی بری آیدین مپر درنگی خودم بری آیدین بری گرفت کاری بله ام چی بکن ولد تو چی بکی مرا سرانه کی بی اگبار مشته پر جانا برکه بالا وش کشاندم و اوسا سرکلکی دنیرم من مونیتور دایی هم برخواه جان از دبینم مدی کاوا هرتم گلا دشینه کاوا ورم یا چاوی تا ماشکم کاوا سلامی کاوا رای خورته که ما دلال های اکرم اکرم جمع گلک حزی که جمعارم جمعش گلک حزی که اوجی مدید من فولکان دید یعنی یکو مدیدن اوسا بالا مکشان سلاوش و اولاش کلا شینجی گلک جمنو تحس که سلاوی مجیر رای آره چاوی اولاشی ماشتکم چند جرا سترانا میر خواست ما مستا دادی گلک ستراناتن جمنا آنی زمان اما ندید ها ویسی جو ویسلاو دشینه چاوی تیش ماشتکم ویسی جان تمام از کلام میرا بیجم تمام فضل ادبش بیجم نه بدستورا تا معروف جان وای مالت تا بابا آیدین کرم کن
هيميرا ميرا من هيميرا ميرا من هيميرا هيمير جاني جاني حيران و ترکی آخلو میراج فرمانه فرمانه لسر سر مرا کردی سا فرمانا میرانه دلو لو برانو دیسا خبره که هات شبه کنی به شوانه از کتم نوا دریا کلان و غمارانی که مدا کن بون عمره رشو تاری گرتی مجه بدومانه لهب جبیانه کومه گران کفشه شور گرانه دخوازن خرکرنا کردانه برا فرمان گرانه جاني جاني فرمانه 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 میرانه میره مصر تاج همو میرانه از شبه جمن کارم بدم تو بس نمیره من آگرانه سرهزانا شوفره چه هفته و به سالانه در کدیش جی و مسکنه به خمبرانه لسوار بول سر پشتا حسب دورش عبدی دزگین گرتی اجمیرانه اوینا میره من عدوله نخجه نجزینا بوتانه پر بدوه رندانه وارش و علما هلینا همو اوینانه شیخ سعید که سید رزاد نافدانه و ستو شیرتا قاضی محمدانه قلم بها نافگرانه به هزار خونا شهیدانه خملیه برفه گریلانه اوینا میره متنه کردستان میره وای جاني جاني دلولاخ دلولاخ لو برانو اچ بكم دنیا کدی دست همو راول گرو چقلانه هویا مجه نما اوروپانه نه دینه نه ایمانه ناموس و حسیت فروتنه بپرانه لسر خوینا انسان بو خودی دولتانه یکو پارگرتش قتل کردانه حیفا من نایب تو حیفا من تکو به دسته به بختن دنا و مدا کردستان بولیستی که دشمنانه
جباوي بريدان ماني نقرا شيران وميران بپانزرا هنجران دت فلي بر پسيره داي كان برا فرمان فرمان برا فرمان میرانه آخ دمیر میراد میره میرانی سرکش داود و زاگل کردانی جبان امرو باهی تنجیانی جسارت و باوری کچ و خورتانی سترانی هنرمندا قلمال دستی روکانی شکر لسلوی زاروکانی ترس و خوف دل دشمنانی حیانی دنیا خوش و بسون دگرانی سرو کره بره کردانی ناو شیرین اجالانی میره مجیم کردلن کار شورادکن باره بار مجیم کردلن کار شورادکن باره بار بلی تکرن چون شار جیان لتکرن گور لاری سرتده بام بباری بلا بوی پاری پاری کانه چاوم تیموری دایک دگوری لاری سرتده بام بباری بلا بوی پاری پاری کانه چاوم تیموری دایک بگوری ایزدان مهریوان دبینیوان نمرودان ای خدای دلوان تو دبینیوان هوان بناوی دین و ایمان سرجدکن زارکان لاری سرتده بام بباری بلا بوی پاری پاری کانه چاوم تیموری دایک گوری لاری سرتده بام بباری بلا بوی پاری پاری کانه چاوم تیموری دایک بگوری نه آیدین عربي ما مستعربي عربي آیدین آیدین به اوی قتلیام روبوسکی زانی دکتشی گوتنی آیدین آنین زمان یعنی بسلمان ظالمی هایی میزک دموکرات الدرستی هایی میزک
اری ولا وسانه يعني ام جدد جان في لعنتك شرمزار دكم في قتليام قد تمجبيرناك قد تجبيرناك او تهر هبي ايدي بمرنا بالكي مزيدا وقت واجي قلت نا تجنب ولا وقت في ميري ميرا كلام اوساهات هم وقت خوشتا منا هيجا ايدي ني قرتن جبونا مش خناهم بي سرام بي يا نابيجم داوي لي بينن صاحبی مامستا معروف دخوازم بیر هاتنه که خواه بیشم لسرویس ترانا میره مامستا آیدن ده سال 2011 اول اشان باکور کردستان نوروز بود دست آوی هفته مهل شر نخیداد دست بکرن چقا پارلمانترین بدپه هبون همه هاته بون و یکو بانی میشی کرد جمرا گو دقت که سترانین که مثلا سیاسی به نبیجه چو زورامز بانی براستی چو زورا و از بحیثه که گرم چوما باکور کردستانی جارایی که او قاسم ملت از لپیشه خود بینم براستی تبگوتا ما از قانار سیاسی دا من نایل از بیجم مزگره سرام بیجم یعنی ما از دنگ بیجم از سرام بیم از گوا سرای نبیم دنگ بیجی هم بکیری چطه yani hisse ki per acımışı beri avı mı telefona ma mustahidin kiri bu yani ve tişteki ahlaki peviste tu strana hünermendeki beji yani adakan tu psiyar pevki mejigo ma mustahid çimi deri iznate ha begot tu serbest biçe beje ja tonji per buland boj yani je heyecan u je hisseji ev qasi bedengeki buland mego احمد ترک و حسیب قاپلان او پارلمانتر میوی چاخی حمول پشت مبون و لپشت ویجی تادی شرنق جی بوطانه به وسترانه براسی دایکا دنیا خراکر یعنی هجان صحنه هجاندن لپی ویجی از چوم سترانا مزنابو مدی احمد ترک هاد گو دل سر خوراکر گو اما باری گران کت سر ملیمه استیجی نویان هات سلام رزق خوش وارج دشینن سلامی میجی که احمد رای سلام رزق مجوارج دلوی دربی او که فکر از ببور نوال معروف گوتنا تشکر برید شکایت بیرامن دما ما بحث دنگ بیجی که اصلا او شخص دگوت بیرامت شو آنها تگوت وسا ها تجاره که بیرامن تگو یا قد خکر از بحثه که وسا از زوری میچون من اوکر نه گلک بلکی هوج راس هاتنه جانا مرا رپورتاج کردن ام نگوت بیج دکن ام دیتینه خوا اشته دبیجن من گلک جارا من گوتی از وی در دی ساعت ریاوی برنامه دست ببیجم براستی دما نها بگمان هیزا هنر شخص شکیدنه هیزا هنر و هنرمندتی و او بنی او خیز و ریچکین هنرمندتی سکنا هنرمندتی او شکیدنه شو و یکشی به تایبت او مجارم بینه نه دنگ بیجی من قالك جرى مقوتي از ديسا بيجم از دما مقوتي از ندنگ بيجم ليه از وان كلاما حزدكم از پارازوان به چاند لو ما جي از دما تنبورا خود گرم كلاما کی دنگ بيجي اگر کو از د بيجم جمن وتري از حاكم و جهاني از خو به هيزه کی وسا دين اخوي هيزه کی وسا خود بينم از بوي اتمسفر از كلام دنگ بيجم انجي از دما دریا که دچم اندن از دما کلامه که معرف گذار دکم نه یان دنگ بیجی از گذار دکم ادوی میخوای از ویم بلا حمید دنیا بسانه بکو از وی کلامه گذاری دکم چقا هیزه از دوی اتمسفری دا براستی از وان کلامه رات بیجم از یعنی نکو از مزن ناکم از چشتلی متی از دیتنی من نوانا از هستی منه از بوی هستی کلامه بیجم والله ما خدي اجي عينا وي فكره تدا من قبا شاكرو بريدا من شاكرو كلام بيد من بيت دنيا شخون نزان شاكرو نازناك ما نكد مرو چري اسيرنا كو يعني يكشي او كسي كو ربني هاجي چاندتنن هاجي ام بني نه شهرستانيتتنن وانشتانا ايه بيجن اشتا كرتنن چاندا كرداتنه جواكي كي وساتنه از جمهور از جوان دبیجم از درس دیروکی دادم اوان از میدان دخوینم یعنی از به هستی کلمات بیجم یعنی ما کاری و براستی ارکی پیروزه یعنی ارکی نتویت دانی سر ملی خواه دگلک دران دا یعنی جسارت نکن بیجم مخواخستی جیته دگلک جیا دا شانسی چه بو یعنی از راستی بیجم نه
da aliyê dengbêjî da yekîm ca strana bira li dunya mirin heba kalbûn tinebê min ji mamostayîdin gudar kir û ez biçûk jî bûm. Ca ji daweta min digo, ji radyoya min digo, ji her derê min digo, rehmetî pismamekî min hebû ya got ku te wî salê kiriye kî dera te dibîn dibê ha bira hat. Ew bi xwe bi rastî tiştekî xweş e. ساعت خوش حمید جان دنگت جی خوشه و تو خوش آره تر هبی تو جی لوی چنده خواهی درکبی و حیاشتی حمید جان ولی از خوشکا خود خوازم گدار بکم ادی از ایزنامجی بدن از خوشکا ایجاد سا گدار کم و باشته از داوی لیتینم یعنی خاطر خوازم ام گدار کم پشت هر امام است پشت از گدار لا از گدار کم شیرین جان کنه تمام از strana xozanda qebêjim gelek kesan ji gotin her kesî vê parçeyê xwe ra bi şêwazekî gotiye her yek şêwazekî gotiye em bêjin saat xoş tu jî fena xwe bî şêwazê xwe kesî guhtar nekiriye ew wisa babê min wisa digotin me guhtar kiriye ezber kiriye me dengê yanî ez bêjim tu mamosteyekî guhtar nekiriye hev me babê xwe guhtar kiriye ez vê stranê bêjim سلاوی مج باوی تراجی هی سلاوی مج بیجی کرم کن سپاس ورخوزانه وان فرقای ارمای بروجی خوامره منای گرمه استانه اردمه بشوی خامره منایم بردنگی آنچه قلوانا خلقین داکریه تکو تکیه من داکریه سرملی ممد پاشا زره برجی dilim yo yo 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 dilim siyaro جانه جانه وای ساعت خوش خزان داغی لما أريد بيا سميل رشوي سميل بالكي سميل باداي جاني أريد بيا سميلي ممد باشاي لسر باري بارخاني رهو جانداي خلقين دايكريا تكو تكيا من دايكريا سرملي ممد باشا زيري برجي أرد لم يو يو دلم يو يو دلم يو يو دلم يو يو أرد لم يو يو دلم سيارو ساعت خوش ساعت خوش افرادا شیرین ازی خوش که آخر تشک بی نه تو خوش دی دنگی تا خوشه لید به موند آکری قیمزی ازدی سیاری سنه می خواهدی گرزی برجینیگا نه سرملی محمد پاشای قیمزی ازدی اوی جبیر نکی جم خواه بندیسینه به قیمزی ازدی افسران سر اره واس سرملی محمد پاشا و جاره یکی مشته بهیر شیرین جان یعنی نه تابی راسکو یعنی وسا بیستی وسا جیگوتی او تشکی که وسا بیستی وسا گوتی براسی مگوت متمام سعی خوش کام من دلار از
از هزاروتیه دا وسا یعنی کیف هم مسترام گوتنه تی ایجا مالبات هم گوت همو استرام بیجن حالی دانو وسا دگوتن مجی هوان گفتاد کر براسی کیف هم مجی ده مزبرد کر ها بدنگی وان بسوزی وان مگفتار کریه مزبرد کریه براستیش متم آمسته که گفتانه کریه نشانا یا کیه جی براستی برویجی از بجم اگر قصوری اگش هبه ببورن قصورة تونه قصورة قد تونه قد مسقالك تونه ما وقتی تدنگکی دما دبیجن جی مبست جویکی کو براستی هم جسارت یا گوتنه جسارت هاتنه جرایی که دخوازن او سراس کرنا جبو مزناتی چه بزانی مزناتی دنوا هنری جبو کو براستی جی ین وقتا نفشکین جدانه جبوی جواکا کردی بتایبتی جنا کرد ده نوا دنگ بیجا کردی ده یعنی خازده دلور باب حمید از دی خاطری خود خوازم لی از گلک سپاس جبوی ته معروف جان ببوره تهی خاطر نخواست بسه تشکی بیجم جبر کو گابادن پیام در باس بون مدین زاوی من احمد هیش بریوی محمود گرهان نویسی از سلاو جمعت هوراد بیجه به طایبت به جبوتا و ماموستا معروف سلاو مگواز اشترا بلکی تنه تبع سلاو اشترا شاندیه محمود چی زور مخابه جبر وی نخوشی یا گمار دناوا 3 هفته دا جوی مالبات 3 کش یا نخوش دستان وای مالا منی وای مالا خزوری خونگامن حجی نجمدین او همجی حوالی بابی من زاروتی بود هایدین او هر دو کروی آیهان و حجی فارق 3 هفته دا 3 کسا جیان خواه مالا منی ایسک مزن هم سرساخی سرساغیش مالباتی را دخوازن سرساغی دخوازن خواهی صبر و تحمل اکی بدوانا مالباتی و درایی مالبات هاون حاجی کی مزن گل کی زور زحمته خوشکا احمد بده مالبات تبایی آمین اری ولی خوشکا شیرین ای خوازل تلوان داره و مدخواز بتره دویت اکی بکم یعنی سران اکی مدویت بکرم بلکی توان درات دید مراق نکر انشالله تو زاو بخیر هات از پر کیف خوش بوم بدیتناته کچی سرانی دنگ بیجید بی راستی از گل کیف خوش بوم سرکفتن سرات خوازم مالباتی و گل می کردی می ارمیه جی تبایی سلام حرمتی من جی گشتاره ایش تبایی کرداره حمید اشتره جی گلک سپاس دکم آجبو که فاروق جدیسا از دوی کدو همه گاوی دا سرکتنی خوازم آیدین از گلک بوتج یا هستی تا ایرو خوشک تا مرا پار بکر تو هر هبی آیدین تو هر هبی شامی منی معرف دانی اشتر حزدکم یعنی اشتر حزدکم از آنم تو او ناوکی کبیل تکر بو انکار مشتر بیجم لویدره تو هر هبی مالباتی سلاوی مجی رهی کردی برزنیجی او کویجی به وریان سلاو دکن او کویجی او زبر مداجی سلاوی من خوش کامنا نوری راجی گلک سپاس درجاو سری من او دیسا گلک سپاس دکم دیسا تماشوانا جدلو جان سلاو دکم او دلوی اوهانی ویالی کاریا هیوا سور هیوی دارم هر کسی که کلی خواهی درکوه به دلکی گرم جبوی نخوشی متعی نخوشی مدردی نخوشی دیتی علا اول نخوشی آنی نخوشی که دا گرانه و هم خیر هم براتی هم چهی قنجی دموکراسی انسانتی و یک جی هم مجبورن لابدو خواهی درکوه هم گلی خواهی دلو جان سلاف دکن لبی قمپانیای جدلو جان خواهی درکوه و از حوالی هیوا سورا گشتار جی سلام و رزی خواهد بیم خاطری و خوشکا خواهی جا دیسا بخاطری تا خواهی راحتی بدو تا سلام سپاس دکم سرچاوی ما مصايدين سپاس جبوی دنگ بیش ما دنگ بیش معروف کو ایشتر
درفت دائما براستی جبو تواجی از تتلم جبو داوی ما مستاز گوتنی وانا بگیرم شیرین جان ام گله کیف خوش بون ایشاف تو بجدار بوی سپاس ما مستحمید گوتنی که تی داوی هبه گوتنا می یا داوی او یعنی او برنامه سر نساخی کرونای یعنی هر انسان که بوی پیروزایی که براستی آلیکاریا و کامپانیای بکه هر بشتروانی که به برنامه برای خودنه براستی بو کمک کردن بو کرینا و جهاز تندرستی آلیکار ببین لگل کی باش ببین دوید ام پشتا هبر ندن سپاس بوی بانگادر ما مستا گوتنه که تهش جبوی شیرین شیرین از براستی تجمع را گوتو بود هنه سپریزک نشکگاویه که مهیا براستی نشکگاویه که خوش بوش بانه هر بجی جوانه که اوسا تمنی خواه جوان دا جنه که کرد کچه که کرد خواهی لبی چاندا نرخ و دنگ خواه خوش زیز و زلال درکتی و براستی پر پاخشی دستره ساعتا وی خوش بیه و سپاسش بو مالبات وی جی اینی اوسا لیلی سپاسیا هری مزنج بو مالباتی از هیویدارم که مالبات جیرا نبه آستنگ کفشه که نابه و ساخویه بلا بوی دنگ خوی خوش زیز و زلال بکوه ناوا رفی سترام بیجان برا کلام شورشتا هنره هره بسعاد خوش هفجینه ویجی ما مستا گلک لپشتوی سکینیه سلاو رج بو هفجینه ویجی سعاد خوش سلاوی مجره چاوی ویج ماشتکم سعاد خوش به هیویدارم ام لبنده ناو تشتی خوش ام هین جی گدار بکن گلک سپاس باشه شیرین جان شواتا ببینید خوش سپاس بوی بجدار بوناته شواش ببینید خوش اگر داخازی که تشتی که تنبه از هرم شاید خوش ما مستا براستی شانازی که گلکی مازم بو از بوارا بشتاری برنامه بو از پاسیا خو ما مستا حمید ورمیه کاوا ورمیه دیگم براستی وان آلیکاریا میکرن از بشتاری به برنامه بو بونش گلکی شانازی که گلکی مازنه سپاس خاطری و شاو ببینه باش آوره خیلی بشه باش گلک سپاس فاروق جان ام گوتنی تجوکی جری و بری هیوا سورا کردستان لأوروپا ام گوتنی تا بگیرم پشرا فاروق والا مگلک تو عاجز کری تو همال بندم من با یوسف ببوری نه فاروق جان سپاس نه ما مشتا جمرج بو موتیواسیونك براستيش سريع شبقي بس على الشباب بدر كاتبون قلت از ناجم بروجرام اللي بشكل كي جهاجت مده بس كيف خوش بون وقت تبعي حوالي ماجي قالك مساج شوين سباسيا خدكن جمرج مورال موتيفاسيونك قدامك كوسا دغو كارو خباتي ما داستا بلند دبيغو بما شجبرغو قالي حوجه داره سازيا ما بري 29 سال سرهيمي علي كاريه مروبين محتاج ابويا بين برجي اف خبات هردم بردوام كريه لز خوازم نقطه كي لبي دري جارك دي بني صور بنبيسم هيبه صوره كردستان بجداهي بخنا برا نتف فكر وجواتن لسرهيمي برنسيبي حسكرني ام رواهيه دسي علي كاريه دريجي كسي محتاج كريه ودوي چارشوي ده خباتيت كه هر تم دنا برا مروان ده دوستاني و خوشبونه تخوازه سازیا ما عادلداریه به عالیه ام بگو علیکاریه که بگو اویرو که ام بستین ام تبا بدلداری خبات کن خزبت تامت تجاری نابه علیگری هیزن دجبرین هف دناف بشک تنرقوقیک سیاسی نژادی اولی انجی بیردوزی هبه ام نطرفی وینه ام هردم ستونیل سر چهار پارچه کردستانی نه ام دخوازن هردم لهر درجه اف مرحله جي بيك انيه درجه و كلمه محتاج ليه هبه ام تخوازن اليكاري بيجي جنوان لسربي درفتش ما قالك جارا ايصال ما قالك خباتك خوش بسركفتي مشان غوري في درفتين كيم لسباسيا خو هر بيشنج از تخوازم اشتباي هنرمند و دنگ بيجن ما حوالي حميد حوالي مصطفى
تبای مالپران ایگو آلیکاریدان حوالین گو ما تماشا دکن سپاسیا وان دکم لسر تست خوازم حوالی می روجاوا حوالی می تندرستیه دکتور ما گل دما شر دجی گو چر علیه وینا که هاتو بو دور پیش کرن جالیه کی به دولتین داگر کرگو هر دم ایریش دانی سر دولت چتین داعش و حوال بندن و امبارگویا لسر روجاوای کردستان بدرفتین هری کم خباته دا اصلا هری بلنده مشاندنا الولاتی خمانه خدمتا گلی خدا دوی سرمایه گلنها روجاوا دا 24 ساعت خباته خو هید ساکنن سروي ناکیجه اسپاسیا خوش حوالی خود کن ام بوان سر بلندن و هیویا ما داخوزیا مشغله مجال کی دی اوگو ببنى اندام هيفا صورة كردستان جبوغو ام كاربن دروجي واللزجين دا دما آفتي دا دما جو قلما محتاجة دبيغو ام لزجيني آلي كاري بيجيجن وان نقطيان لسروي اساسي دبيغو قلما تف بقرم كجو خورتان جي وكي هوالا شيرين تبلي بوبوم سباسيا ويجي دكن لي هيفا صورة كردستان جي دبيغو كجو خورتي ماجي تبلي ببن غوري دمي دبيغو امجي بي آلي هلدن ايرو خبرکاری که ما ریبری که ما ریناسه که ما آپی موسا دهوچو کوش کر گلک حوالش تلفن دان دخوازن علاوی هلدن و به بردوام بکن جمره شنازیه کیف خوشیه لی اف خبات به بردوام بکه ام سپاسیا خوش و توا دکن و جاره که دی سرکفت نج و توا را دخواست سپاس بو که دواجی سرچان حال فاروق سپاس بو سپاس بو که دوا فاروق جان براستی که که پیروزه خدمت که پیروزه ام جوارا هر تم سرکفتن دخوازن و ویاجی بزانبن از سر همان ناوی خوب بیجم هر دم هر گیلیه ده لگوری ام بینی درفتین می تندرستی اگر کو دست نشان داوه هر دم از آماده ما خدمت سازی وداجی و خدمت ام بینی کدا وداجی از آماده ما ام جد الباهوز بسیاریت مامستایدن ده شخصیت تدجی متخوازن توای هنرمندن گو بدها هنرمندن گو ده پروگرامی بری دجی تبلی بوبون ام سپاسیت توا دکن و بهیویا گو اف پروگرامانا بردوام بکن بهیویا گو هنرمندن ما هر دم بانگه دوباره نوجن بکن و وی بانگهش مره وک برپرسیار خو ببینن و وی بانگه بکن گو گلی ما آلیکاری پشکریه بکن السروي اساسي سلاف وحرمت جو تبع رجال جالك سباس هوانو سباس شوات مني تخش سلاف وحرمت ترشاوي من ما مستمان خالو خوارزي والله خالو خوارزي ما خالو حيران شاوي سباس هر هبي حميد جان جبو تجي جبو فاروق شي جبو مصطفى جي براستي هون دنابا حولدان بيروز دانه خدمت جبو گل خدمت براستی خدمت که پیروزه ولی ماجی ام وسپاس دکن گلک سپاس ما مستعم جی وسپاس دکن کو حتی و قاوه تو بمرای او دلباهوزی و دلگرمیات تیا او هست کرن به برپسیاریتیات تیا کو دوی شرط و مرجین گران دا براستی اون بمرانه یعنی او چند جارجی ام برنامه جبو هیوا سور چه دکن بیدو دلی یک جارجی تنگوتی از نکارمان از درفت منینه او براستی جبو مجی فخر و شنازیه هم بده سر بلندن و از جی یک جه شاگرد انتم امام استا من دست بکجی از این الولاد جبون به تلفن گلک جارم دکتن تیکلی اری گلک جارم تلفن که براستی یعنی جدلیا ما گلک وقته از شابیتا ماشتکم جدلیا تجی من حسکر خورتی که دلال دل پاک و دل تجاه حسکرین هر هردی دلی خوی پاک هزار بجی سپاس دکم ام زیده تا عاجز نکنه ام بسترانه که جوش ام داوی به برنامه خوبین ما مستا ای والله نه اری جانا وان خورتین ما همه ریناز دمهات و اسلام کواهین هب بندیم مثل کواهی ایران چاوی کوا تابی گلک هنرمند ایش ما مستا گلک هنرمند دیمه نویسکاری ما براسی من نخواسته جبو کتر اری راست او مدی برچاوی میکرد دیسا هزان باور خورده کی ما استرانبیجه کی دنگ خوشه کی ما ویجی گوتیر داوید ما مستسرانه گلری تمام امیج بسترانه گلری
هم جبو باور هم جبو همه گهدروانا تو استرانه که گالری هم بیرون چی بيجم استرانه گالری هم چی بيجن حمید جان گردش کاری به من رالی کاری بکن قربان گالری مامستا اما گرنا چی کو تو زانی به توش تبلی بده استقازم تا گودار که مامستا جان مامستا گرنا جز سوئیسرا او جی دستخوشی دیگه جبوی داویه سرچاوا گناس کوچر ولی سرچاوا از این نه باش کلام گالری کا بیجم کرم که مامستا هاليلي هاليلي وهاليلي زكريا هاليلي هاليلي دول باب زكريا هاليلي هاليلي وهاليلي هاليلي 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 دول باب زكريا زكوب خيما بيا هاليلي هاليلي منك خيما بيا دول باب زكريا خدا بالي مشيا هاليلي هاليلي خدا بالي مشيا دول باب زكريا هاليلي هاليلي وهاليلي زكريا هاليلي هاليلي دول باب زكريا Baldı bında hajiya halele halele baldı bında hajiya dolba ve zekeriya sürmeci çavan ve şiyan halele halele kılcı çavan ve şiyan dolba ve zekeriya halele 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 zekeriya halele halele dolba ve zekeriya halele halele bu halele zekeriya halele halele dolba ve zekeriya Vay سعادت خوش مامستا جان بله ام دوباره جان فاروق داخوازی کی هه لی نظام کاتو تو وستیای ام خلاص کن تو نوستیای فاروق داخوازی استران گالری اویه بطبیعت حریم همه yani derdor em beni tekman xunus ne qarayazi wa dere usati gotini ev de album ma ya yeki de az var meri ya nizanim vallahi eğer استخمین دکم او album ما gotu bu vak potfori At sabiranın nugu az jarekidin ve godarvana ra par ve bikim sırana galeri. Dest Hüseyin de savam sajan. Spas. مقام خلاص کنیان داخیک داخوازیه. والله درنگه یدی یا. درنگه. دردوری خوش زیاده عاجز نکرد. آره. نجی خدمان دیاله دی ساجی. فاروق جان امری برین خوازن شو کو براستی جی درنگه. Yani ev nezik 4 saat tamam ser برنامه براستی جی. ریوای دخویا 3 ساعت و 43 دقیقه و 43 سکون. آره ام حتی سهار جز خدمت و دادم قط جمران خمست کارم او انرژی مهیا لی وقت میشی ام چون از بجم زیاده تزانی هانی مال دا زحمت انکی باشه مامستا جان ام گوتنی تی داوی بگیریم پیاماته به تایبتی لسر چی قصد پیام خوش گوله دیساجی ام تا گهدار کنو و ام خاطرش تفخازم والله شو مگو دیساجی از دوی هویه دامه اوسا به یک اتفاقیه به یک دلکی به یک دلیه کی و یک دستکی به یکیتیه کی ام مگویا لبرینی خواهی درکبین دوی کمپانیای دا
کیم هندک نمهمه کی جدستی کی چه هات به چه درفتی چه قاس بکاره و تبلیغه بلا خوشون وانده حیا جوانتی دستک بدن و جبر کو براستی ملت ما بتایبت لروجاوا محتاجیه که دایه دبی اف جهاز ورن گرتن جبو تندرستیه ملت ما کس خوشون وانده جدستی کی چه از وی هوی دامه وی گله ما خوشون وانده وی بیرو باوریه و هر دم جبو یک اتفاقی جبو یک دلی جبو یک دستی از تمام گله ما لسرانسر کردستانه همیا سلاو دکم سلاو ریزی خوش بو وان دشینم و لحنبر کده وان جب ریز و حرمت دسکنم و سپاس جبو وجی همه خواتکارین هیوا سور و جبو تجی حمید جان حیا بیکلیه و زحمتی کشان کده که مزن کده که پیروز و کسی که حیا بیکلیه بی درنگی بی شبیجی لما گفتار و تماشاش کنه سلام روز جبو توا ساعتا همه حوالی ما هنرمند ما یکو تبلی وی برنامه بونه یکو از وان سلاف دکم هستی وان دلی وان ماچ دکم و دنگی وان ماچ دکم همه هنرمند ما دوی اوجی هستیار بن خوی هلوس بن ده روشن و هذا بذي بيقول جاري كده سلاو دبيجم والشبكة خوش بو تبع شبات اجي خوش ما مستعم جاري كدي يعني أنا خازم درشكم بكرتاسي سپاس جبوي تبليبوناته جبوي أمكاته هرتم لبر شواي براستي بتايبتي ده حملين وصادكو جبو آريكاريه كونكرنا آريكاريه تو هرتم آماده بوي أموي دلواهوزيات سپاس دكين سلاو جبوي تاج جبوي مالبات جي جالك سپاس سرشما مستعم باش بله تماشاوان هجا کردستانین عزیز براستی از نخوازم گوتن زیاده بجم مامستاین مهرتش آنین زمان همو هنرمندین کو ایشه بمرابون از یک به یک وانا سپاس دکم بجنا خالب همبری وان تتوینم و هر وها همو او کساتی مامستا هنرمند نویسکار همو انسانین مکو ایشه دست بکا برنامه حتان نهاج بمرابون اوان نزدیک 4 ساعته او دلشوا طوان نشان دادن از وانج سپاس دکم ماج دکم هم بیز دکم بجنا خاله هم بر ماجی از دتوینم دیسا جی بانگ دکم جی کرم آخوا نه منت ارگه ام همو ببن اندامین هیوا سورا کردستانی بتابتی هنرمندین کرد و برپسیارتی و بگنس هملی خواجی جبوکو دزانن برپسیارتی چیه و ام همو جی لسر شوپا حقیقتی وکی خوابن از چمه بلا از بم نه زیده تر نه کم تر لسر وی شوپی ام وکی خوابن ام ریک و ریبازن صدانن وکی آب شیخ موس که 27 سال تمنی خواه دوی ریدا بر ام ریک آوان بشوپینن ریباز آوان بشوپینن ام گلی خواه خودی در کون از باورم یعنی مامستاین محما آنی زمان و چه بزگریک یک جبوی گل نامینه و نه حوجه داری چه دولت آبن حوجه داری چه ریخراوین بناو خیرخوازی مکو دولت دچن بناو ریخراوین خیرخوازی سازین خیرخوازی لی به بهانه ایندی دچنه بیتر به نیت اکی دی دچنه سر ولاتینه جبوی که ام همو به هفرا یک بن دل و زمان ما یک به ام بسر کردن شبوی که از وقت و سپاس کم وقتی مگه 4 ساعت حتی سحر جی لازم به از آماده مزرونم از هم رجیجی بکیم از پیشکشوانتیجی بکیم چه پیویز و بکه سر ملی من دوان شرط و مرجع از آماده ما دیسان سپاس بوی همه هنرمندین ما سپاس بوی که ده همو او انسانی کو دوی برنامه دا زحمتی کشاندن حوال مصطفی کو هر بمرادت هیکلی بو مصطفی پازارجق هنرمندی ما آماده دکرن آگادار دکرن که ما سیکه به املی برینا خود خوازن شوا ببینی خوش بیر نکن و هر وها سپاسی جبوی هموان مالپرین کو ایشه برنامه پار بکرنه بس صدان مالپرین ما بس صدان انسان خمخور ایشه برنامه پار بکرن از وانج براستی سپاس دکم و هیویدارم دیسا برنامه چوی داجمه گو کسین کو پیشکشوانتیا برنامه دکنیان برنامه وان هنه مالپرین وان هنه فدراسیونه که چیکن ده تشتین وها ده حمود پشته هفت
لپی وی نبن های من زیده تر بو یوی زیده تر بو نا ام همو به هف رابن وکی فدراسیونک برنامه یک وقت تشکرن ام وکی هیزه که هف دو پیش بخن ام هم دنوا گلی خدا مزنبن یعنی به حرمت ورن تماشا کرن به حرمت آماز دیده به هم جی گل باشتر و مناز بکن چه تجوی خوشتر نیکو دنوا گلی خدا مروف سر بلند به سپاس جبوی مال پرا هیوا سورا کردستانی هروا مزبوطامیا جبیر جینکن مال پرا مزبوطامیا د پاشروش دا وی گلک پروگرامن چاندی ناساندنا زاروین کردی ولی سر مال پرا بدو بشاندن و ده هر برنامه که دنگ بیجه هنرمندک و لیکولره که کرد پیوسته ایدی جوان کرد بزانن که داستان دنگ بیجه جکو هاتنه جبو چه هاتنه و سرپیهاتی وان کوراهی آوی دکی داره دادر کرد جبوی که جی بلا چاوین و لسر مزوبوتامیا تیوی بن و ببن اندام مزوبوتامیا تیوی و تف هنرمنده که بمرا جی بجدار بون اندکارن هرم ببن آبونه لسر یوتوبی وان جی او جی آریکاریه که دیسان جبیر نکن هیوا سورا کردستانی سازیه که نتویه وکی وی نقشه سروی داری خریطه که هندبینن خریطه کردستانی و هیوا سورا کردستانی براستی یا و توایه لی خودی در کون ببینن دخیر خوشی ده هر کی ماسی اگری هبه از وک حمید ارمیه لیبورین دخوازم شوا ببینه خوش دیسا سرساخی جبوی مالبات آب موسا سرساخی جبوی گل کردستان سرساخی جبو همو کسین کو به وی خبری دلیوان بشه ببینن دخیر خوشی هیوا سورا کردستانی دو سال 1993 ده لألمانیا لباجار بوهمه هاتیه دا مزراندن. جوه روژه حتانها لتوای آلمانیای بتنه یک سازی آلیکاریه یا کردستانی یکو بصد نوت خباتکاران خبات مشاندیه. سال بسال مزنتر بویه. جبو مروین من حوجدار بویه هویدار. دبن هر شارد و مرجانده جبو آلیکاریه بکه هول دایه. و برای برشور و دیویدی و همو خباتین خواه پیشکشی گلمه و ولاد پارزاده که هیوا سورا کردستانه به توای خبات کرنا لسر بنگه ها بهشیاری و زلالی جخور پرنسیب دبینه به برپرسیاری خورد تفدگره جبو کو آلیکاری هاتیه برهف کرن بگیهینه جه حوجدار جبو پرسکرکن مروین من مغدور وره چاره سر کرن اف پیوانا کو هر آلیه جوال که بشتاری و خدمته بکه پرگرینگه آرمانجا آوابونا هیوا سورا کردستانه ده دسپیک ده گل کرد و دوره لحمو جیهانه لگوره حوجداریه یک حرمن لی شرحه و ین دبن باندورا شرده دو لحرمن افاته سه لولات و حرمن هیجاری لحه خباتن خواه ده چارچو و پرنسیب و هیجای گردونی ده ددن مشاندن پرنسیبن من خباته یک ببه پر دناوا حوجدارن آلیکاری و خیرخوازن آلیکاریه ده دو به جداکاری آلیکاریه بکه سه جبو ام بگهن آرمانجن خواه دبه ام خودی تیگینا جهاتی بوینا به هوال بندی بن چار کاری کو کت سرمیلیمه ام هلدن و پیشنگ دیه جره بکن پنج دی تیکیلین خوده ام هول بدن کن نبن آستنگ ببن دستگ شش ام حتا داویه شوبدارن آلیکاریه کویم دکن بن هفت ام دکاری خوده هفگرتنا بدل چخوره بکن بنگه هشت ام جبو پیوانن خواه نبه هویاتش دکینه نه ام خودی پیوانن وصا بنگهینن کو ام همو خباتا خواه لسر پروژیان دمشینن